Nebenkosi lenhle kuhlile nebengwazi sesiphinde siyanemukela enhlelweni lapha sesikhona people and places. Sike samemethela ke bangwane ukuthi kutaba kanjani nempela abangwane sevele kunjalo. Ngase kudla kwami lapha nginemhlonishwa lapha honorable MP umnumzane eMagawugawu wakasimelane. Empela leli gama Magawugawu selihamba embili kangaka ngoba sevele sengilo lihamba embili kodwa ngiyethemba ukuthi likhona lento official. Cela bavusele emhlonishwa. Awu babe Ntuleni. Babe Ntuleni ngalokho ukuthi abantu umuntu akabimelele babe kuwe. Ngibingelele abantu abadala engibabona eceleni kwakho. Abese usilayini isizwe samaswati isizwe samnyama. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sibonga kakhulu ngumhlonishwa benkosi lentsha sesipofaneni loyo ngubabe Simelane. Apostle Jeremiah ngicela sibafusele nawe emakhaya. Angithathe leli thuba Ntuleni nakumhlonishwa nakubabe emakhaya nakubo bonke babukele emakhaya angivusele ngegama lenkosi lenjesu Kristu. Siyabonga kakhulu nebenkosi lenhle ngicela futhi kanjalo ukwemukela babe emakhaya nebenkosi lenhle kusinawe bavusele nebenkosi lenhle elihlelweni. Ngivusela nonke nje unishwa nawe Ntuleni apostoli naso sonke tafu sakhona kaChanele Maswati fanele ngivusela ke kubogogo ngizami ithokoza kujabula njengoba nathi sewathokoza beka inyanga lapha kakhulu Jesu sithokozane egameni lakhe Jesu siyabonga. Sibonga kakhulu nebenkosi lenhle empeleni namhla bangwane indzaba lengena sita uyikhuluma la indzaba lekuyavela kulamalanga lawa lapha kukhanya khona ukuthi iParliament ngekusithunywa ngiso sive iqhamuke indzaba eziningi kakhulu leti ihamba naye lapha umhlonishwa wasesipofaneni kakhulu abanye bahlonishwa leyo ndzaba nebenkosi lenhle ihambe yakhweba abantu abadala bangekhathi yena Apostle Jeremiah ngamva ehlelweni lakhe ayikhulumisa kanjani nebenkosi lenhle ehlelweni labo uvangela bokhokho ngeva naye nebenkosi lenhle bamakhanya ayikhulumisa ngathi ke cha avele ngibacele bekunene impela nabo basho ukuthi siyamfisa umhlonishwa wasesipofaneni bekuthi asathi ayichaza lenzaba nathi sitomphendula enhlangothini lwakhe kodwa singangeni kuye bangwane lapho sigcine emakethe siyabuya nje masinyane. Everybody needs an umbrella for a rainy day. A little something you could put away. A bit of patience goes a really long way. And with these seeds I carry hopes of better days. Whose fruits are these anyway? Wait a minute, okay I get it. Live for today but prepare for the future. Make sure you cover your welfare is crucial. This for the mothers and lovers and little ones. Taking care of those. Kunjalo benkosi lenhle sinemukele futhi elihlelweni umhlonishwa ngidafike ngicela ukucala ngawe lapha ukuthi baba yini lenikhala ngayo ningamalunga eParliament. Ntuleni ngiyabonga manje ngalokuthi phela mina ngimenyiwe Ntuleni. Ngimenywe abantu labake bakhuluma baba nekukhala kwabo. Ngomnekade waloluhlelo kodwa bengicabanga ukuthi ngidawuva bona ngoba sinesikhuluma ngokubanti. Ngidawuva bona ke labantu abadala ukuthi bathini. Mina ngisimenyo nje njoba ushito ukuthi bayikhuluma etinhlelweni dabo kwasothi Ntuleni awu asesimcele umhlonishwa bengicela ngalokhulu ukudithoba Ntuleni kube ngibo labahamba phambili ukuthi bathini kahle. Siyabonga kakhulu vele ngiyavele ngicele mhlambe ngicela ngawe Apostle
Asibonge Ntfoleni. Sibonge nakulunga lePhalamende. Nakubabukele nje emakhaya sesivusele emeleni umuntu ubene concern emoyeni wakhe. Nasibake ne concern emoyeni ngetizathu noko lekuningi lesi Chubeka Pastor. ngetizathu lekuningi lesitikhanze tendeka umuntu waba nawo lama concern ukuthi now P11 kuloko uhle nalokubi kuyakutsinza kungaba lo kutawuthuthukisa kuyakutsinza kungaba nje yonke impilo le yalokwentekayo kuye kukutsinze umuntu so ngibe nema major concern nawo boka kumida tintfo lesikhanze ukuthi tiyevakaleka letinye wawuthi nawudiva watikhanza tingakwehli kahle umuntu taba nako lokuthi ish ungazi ukuthi-ke la kuloku kunekuhishahisheka loba nalo leni uyebe nale ngiholele yokuthi kulokuningi lokhu bekukhulunywa kuthinzwa ligama lensinza abantu labadzala even helelithi cha lusha lufuna kutimela lube na maybe uhulumende walweni noma kusebenze lona yini labantu labathi sebadzala sale bakhwesha ngoba kukhona babo shengazuthi kunetizathu lekuningi letsinzakalako ngabo nje abantu labadzala kwekucala so umuntu waba ne-concern ukuthi ngaze ngabekisa ukuthi ngiyabelivela ukuthi umuntu angafunda noma esikolweni abe ne-degree abe ne-masters but in life uye uthi na ufuna umsebenzi kuthiwe with your degrees plus 10 years experience lokho bese kukutshela lo ukuthi lapha ebusheni bekuthi unema-degrees unalo lelwati ufunzele it is not enough wakhweshisa labantu labadzala lo muntu lomusha yedwana anale degree ne-master noma i-PhD but at the experience ngoba lokuthi nje 10 years experience it tells you ukuthi your PhDs it is not enough alone iyadzinga lokuthi sowunayo lokhu lokunye still ube nako number 1 number 2 watibuta lo ukuthi cishe ngumnumzane nje ekhaya noma ngabe kune concern kubantu bakho lohleti nabo naba raise my issues it matters how you introduce your story lokuthi lenzaba uyiveta kanjani kukhona into lokhanja ukuthi ingaba liqiniso but mayivele kabi kunekuthi ibe nebuhle besiba nebubi irejecteke leni ngolendlela levela ngayo kukhona into lokhanja ukuthi noma beyitawuba nelisito noma beyitomokeleka but yavela kabi lo muntu lo tsinzekako losuka lapha kuyayivala inhlitiyo yakhe kumenda ukuthi alimale inyanya that's okay it might be true but the introduction yalento seyineketa ini i-challenge ye-problem ikhona lokhanja ukuthi iliqiniso yona but ngokuthi ivele yavela seyivela ngendlela lekabi ibese iba nako lokuthi iphazamise so those are key things so wathi nawukukhanza wendlula so lokho ngebe kungema major concern but umuntu wabese ukuconclude ngalokuthi okay sine labakholwako irole yethu kuletinto letendekako emhlabeni ikuphi na because ngiyabelivela lo ukuthi masikhuluma ngeBhayibheli kangwane we speak of it being a Christian country masi Christian country uNkulunkulu wasinika le guideline yemap ukuthi masithi siyakholwa ngiphi guideline yethu siphila njani sihamba kuphi how do we change things kunana 3 words lengwatiko number 1 emandla embi it is weapons so uma ukhuluma ngembo ukhuluma ngamasotsha ukhuluma ngamaphoyisa
they get things done by using weapons. Number two, amandla etisebenzi, it is where they get things done ngesikhathi bateleka. They change things, they can change anything, nabateleka. Number three. Ngizimpostola ngicela manje siconze la kule ndzaba. Okay. Ngoba asola ngeva kahle hle ukuthi mbamba la ngumhlonishwa sokhona. Umhlonishwa unetinkinga letiningi latisho lakhala ngato. Impela ngihlushwa nasikhathi wena mpostola. Impela mhlambe munye nje ufuna bena 5 minutes kube ipreamble esiqala ngayo. Wathi ukuthi siyoconza nje ngolati kwalendzaba lokuthi bambamba yini lesimfunela yona yini la ikhulumile lengavakali kahle ngoba nangilalela kahle hle indzaba imena of approach indlela ibeka ngayo indzaba yakhe ithini lendzaba la ibekako kweqala lokho naloko lokuvakala ku media ngilolokuthini. Okay, ngangibonge Ntholeni ngathi nje kalula lokunye lesive bakubeka bekube concern ukuthi Prime Minister akakhethwe kube ngilokhethwe sive kungabe ngilokhethwa ingwenyama kanti before sathi ukuthi bekuba ingosi kwesibili bengikuthanzile lokwendekile esikhathini lesendlulile nakubekwa bani nakubekwa nangulo loshile ngicabanga ukuthi wakhompetha esibayeni he was picked up because cishe some pick up sonke semakhaya singakabona ukuthi ku-announce abani len ngendlela lathi presenta ngayo so i-consent beyikungileyo yokuthi lenye ithi how bathi asale kuba sive lesikhetha lesibekako indzaba yabani ye-prime minister so now ndiswati kuyatibuta ukuthi ngiko lokunye lokufike kwasipakisha ukuthi bekhuluma emaswati kuthande athi sicela letinye tintfo tibe kuye lo mutse tingandluleli kithi lapha ngoba nathi buyela kithi tine debate leningi ngoba lokuye kuhambe mhlambe kungene but ke thine njengelibandla maybe sine side yethu lesitabe sistrickish sisimakilo but nje le yekuthi sale kuba ngoba na ukuthatha lokho kufaka sekusibisela emaveni lafana nabo bani nabongilandi la kwenziwa khona lokho nalamanye amave la khona akusebenzisa lokho lesingadi ukuthi ngoba it matters that ukuthi nawudila nemuntu weAfrica nemuntu waseSwatini you cannot compare us with England ngeke usifananise neEngland lokho sebenze England cannot work in Swaziland then we are a small nation one way nakukhulunywa ngelivele elincane lelide bantu labaningi lelide imean endothini we are one nation with one language or akufani nemavela amaningi lokhanza athi livele likhulu kunemaqhoza kunemashangane kunalokho we are just one nation sikhuluma one language letinye tintfo it's workable in other nations but it cannot be proven to be workable in every nation. Ngiyabonga kakhulu Mpostoli ngiyacabanga ngilelo point lelo kakhulu nje Mpostoli ngilele uthi bathi i-appointment must be now be done by the people angithi Mpostoli Ntholeni siyabonga kakhulu babe makhanya ngicela nawe ukuthi nje ukucela kwakho umhlonishwa lapha ufuna kuva ukuthi mbamba umenyelweni lapha cha ngibonge nako onke emaswati lamahle sitinyanga eSwatini nathi-ke siyawakhetha emalunga ePhalamende sikholelwa ke thina ukuthi amalunga ePhalamende kungemaphathi lamaphathi ngiletinkundla tonke leti khona la yasukuma lamaphathi asihlangane ayepresenta afika asukumise inhloko yawo inhloko yasesiphofaneni siphatha sesiphofaneni yena umhlonishwa siyabonga lokuthi cha emaphathana kuzayasebenza kangwane ngalendlela yalimona trust njengoba singemaswati vele sifuna sisebenze ngendlela yethu manje sibone nje sivunulile sibe sisho ukuthi ke vele sinendlela yethu yokudoba manje lesikhathi sibakhetha kukhona lesibathuma bona kuthi sicela ukuthi niyosendela nabo sikhiphela nje ukuthi niyosendela nabo wena nje njengenhloko yale party yala sifanele sicela ukuthi uyosendela nabo abafika ePhalamende bafike bakuphamisisa isandla basi yasibona isandla sakho lesi phakamisa ke manje
usho ukuthi mina ngethanda inkosi eMswati ngoba bangikhethele yona nahulumende wayo uphinde nethoka ngani ngiyabekisa ukuthi kuthiwani ufunga lena uthi mina kangiyuvela kanje sengilange ekhathi kuloko mangilungisa lento ngilungisa ngilange ekhathi ngale ndlela lengisengifunge siyeva ukuthi ngathi vele kakhulu ngathi vele kakhulunywa ngoshana necrowd kepha ke lesikhathi sesibona umuntu lona thi ukushayela ibhasi ukuthi akashayela nje nakanje asashayela kanje ukuthi hawo njengoba phela vele abantu bavumelekile ukuthi bakhononze lokho bakhononza kanjani indlela yabo eGeneva bavumela ukuthi bakhononza kanjani but nasesibona lo muntu afunga nayo akhononza nalabantu ukhononza njani ngoba phela wena unathi lo thi wakho uthi ushayela kanjena kukhononza vele bekuvela ukukhona nokuthi nje inkosi njanje yabe kuvela ukukhona kuyaqala ukukhona ngani ngoba ngiko lokuqinisako live lokukhononza kephana ke lalapha khononza kubo bani bafuna ukuthini ngani ngoba vele labantu laba libandla lelikhetho lokutshintsha imithetho vele bashintsha imithetho kephana hayi kutshintsha simo lesiphethe imithetho simo lesiphethe imithetho yini constitution imithetho ngemithetho lengenela kulesimo ngibo ke labantu abasebenza lokuthi babakhethele lokho lesikhala ngako ngiko lokuthi ke cha phela nangabe senifungile senindahamba nine niphume nangabe sebagidza umbhaqanga lapho senigidza umbhaqanga lapho nakuza ningaveli ngani ngoba nine njani nafuka nini kukhona la nidlala khona lebhola yenu le mina kokuqala njena ke ngiyambona umhlonishwa wami lapha uyabonakala udlala ibhola nalabakhononza bangakafundzela lutho ukuthi lokhu kunenkinga kuphi ulakhathi bebabhlungu labantu bafele le ndaba khononza ngayo bayabunaza ugidza kanye nabo lapha hawu ngona njani ngoba phela umhlonishwa ufungile kasati lokuthi ke lokuthi weqa kufike kesha ke sibona ukuthi labafungile bangahamba ukhononza lespecial bakhononza ngale ndlela lekhaya ukuthi ke babafundise yona nalokuthi inkosi kayisafuneki emandleni nawo kumana sichazele ukuthi yindaba ukuthi ke njengoba phela lesandla sandunankulu ngemandla enkosi ngeke inkosi libe kuphikisana nebanga ukuthi ke asafuneke lapha sekufuneka emandla esive kube kungiwe emandla esive lapho lenkosi ayimani nje ikhetha umuntu iqala ibe nemabandla wabuke bese ke lo muntu ke wena njani uyakhethwa nguloko nje angijube ke ukuthi bengifuna ukuthi uvela ngani ngoba phela inkosi yami nabakithi ke kukhuluma kwavulela ukuthi inyanga siyabuta ukuthi ke njengoba unathi ushayela njani kanjena ngoba unathi bakunike ithi kodwa awushayele ibhasi lithi usamkhumbula inthi wakho ukuthi uthini yena lo thi wakho ngiloko njena lengikuda komine gameni labo gogo bothokoza siyabona Nembane benkosi lenhle sibonga kakhulu songomnyama umhlonishwa unathi sokushayelani phela so ishiya ke mnduleni sineshiya kuwe mhlonishwa cha nduleni ngalokukhulu ukuthi thoba nje egameni la Jesu angibongele lithuba vele bengingakade lokuthi ngitokhuluma ini sengibevile ke bobabe bayakhuluma ngivile emawayilensini namaphephandzabeni kodwa ke ungeke uthathe kwemaphephandzaba nakuphi kufuna ukuthi ukukhuluma umuntu ukuthathe kuya ngidawucela kumpostoli umprofeti babe Jeremiah yebo kona ke Ntulini ngiyadiva athi inkulumo tempostoli lomele uNkulunkulu simakathe Jehova ngiphinze ngiyamva nababe koje ngibabe makhanya lomele bogogo ushito njalo wathi khulumela uze wathi thokoza umele bogogo labantu labasala ke kukhuluma kwabo kunye mawukulalela kahle namhla kwami ke kutawuhluka bona babo babili bakhuluma kunye kwami ke Ntuleni ngideclare kutawuhluka ngicela kanje ngilaba specific kulama concerns laba warisile mhlambe yami feeling ngidayibeka mfa nyalo angiphendule lokulaba kushoko number 1 babe umpostoli Jeremiah uthi uva ukukhuluma la ngaphandle ukukhuluma lokuthi bantu labasha bathi bantu labadzala abantu labasha sebafuna ukudimela ababathingi bantu labadzala uyabekisa uthi noma une PhD uthi nga eminyaka ye experience ngithi mpostoli
kutaba kahle babe ukuthi indzaba ungakayiloboli uyibude uyilalele ukuthi abantu bathi deni ngoba la ngiphuma khona ngikucabuka kuwe lo singena la studio lo lokushoko. I respect you as an honorable man of God, an anointed one. So kungako kuhle ukuthi simaintain what we stand for before God. Noma imoya ihusha ngiyathi ukuthi kumela uNkulunkulu akusindo lelula kodwa ngifuna ukuthi me knowing you, I want to challenge you. You need to stand for God in times like this. La ngaphandle impostola abakasho abantu labasha ukuthi abafuni labantu labatsala bathide abantu labasha bayacela ukuthi kusuka nyalo ndunankulu lokhona lo tabakhona angaba sa appointwa kodwa asale a-electwa. Abakasho ukuthi aku-electwe lo mncane basamfuni lo mtsala. Mangabe ukuvile lokho angkwadi ukuve kuphi ba straight nje ngidabuya ngichaze kundulini ukuthi leni bantu bafune ku-electa nyalo ngisachaza leti nkulumo akusiliciniso baba bakasho ukuthi ba prescribe kufuna ndunankulu ongakanani bathi bacela hayi futhi akusiba nilabasha sive semaswati lesisho njalo mane laba labagcwele umgwaco laba labangena ku social media laba labanemaphimbo lamakhulu ngilaba labasha kwenda ke ingcondo yakho ithi bani labasha kanti ngilelive leli licela ndunankulu lo elected I appointed. That was my number one. Number two, uthi uma ungumnumzane ekhaya unenzaba lemele ukuthi dekwe kuyametharisha ukuthi lenzaba ingeniswa njani noma itawulunga noma ingeke ilunge ito khona kumukeleka. Ndawuthi ke mpostoli kufuna babe ufike esigabeni la uhlukanisa khona likhaya la kaMpostoli Justice ulehlukanise nelisondo leliphethwe nguMpostoli Justice ulehlukanise nelive ulehlukanise nengabhani. The politics yalama institutions lawa ehlukene bantwana lobadala ekhaya ungathi mawubuka citizens of the country lenve ukuthi singumndeni ye understand ngale concept yembusave ungaqabanga ukuthi uma nje sisebenza sithi sinelungelo lokuya ku maternity leave kufuneka sitoshikisha tandla silicele kuwe. That will happen ekhaya umntwana macela sicathulo unelungelo kondliwa nguwe kodwa when we are talking on political issues lo muntu is a complete citizen futhi ungamproduce wena mkale ngemithetho ukuthi angephula umthetho ungafuni ukumfaka ulwimi ukuthi akakhulume njengawe le guideline yabo constitution umuntu angakhuluma ngendlela akafanele uyaboshwa kunemithetho le guide lokho so allow labantu ukuthi babe ngema individuals ungathathi lento ukuthi ujayele esonveni nasekhaya kakho ukuthathe lokho uthi kutakwenda kanjalo evene sinelibane lungelo kubantu lokuhlala kanye bathi sicela ukukutshela bangakuceli sicela ukukutshela sisive sesifuna kuphathwa kanje kodwa ngeculture ukuthi bakhuliswe kuphi futhi kukibo ukuthi bathi yathi bese sicela lokucela akusho ukuthi akusilungelo labo inhlonipho so ungaba accuse maba decide kuba straight but awubathi nokuthi baphushwa yini awathi nokuthi bathule kangakanani lokubangakhulumi instead ukuthi ukhondeme lobubi lobendela abantu baze bafika la utokhomenda ukuthi bacela njani ukuthi bakhuluma don't produce people bagadze umthetho ukhona emaphoyisa akhona batawuboshwa mase bakhipha inhlamba so ku right yabo hlukanisa nje letinvo ungathathi nje wena lo wakasimelani mina nje mangikhuluma nalazwide akufuneke ngilingise mangikhuluma nemlo senkundleni esifofanene lo senkundleni utangikhulumisa ngendlela ukuthi wangikhetha lazwide uyade nginvoice yakhe he will use other means mfundisi ke bengifuna ukucela babe ukuthi just make a line in between those things then you will be relevant ungakalakhe le line wakufaka under one blanket you will be confused akusiso sona kusuganga amaphoyisa aloko. That was my number 2. Nguveke mase uthi wa Christian country bengithi utawulila kuthi njengoba silivele likholwako leni buhlungu lobunje bendeke kulesife
bengubheke lapho nje ngoba ngiphethe leli Bible lelikhuluma ngokuthi bantu labakholwako makuhluku bethe asive bathatha yiphi position ngalifunza bengibheke ke impostoli ukuthi njengoba uthi Christian country you will call to order laba labacinzetela abantu kuthi kuze kufika labantu bakhuluma kanje leni. I'll get to that point ngale ngakubabe ngicela kwedlula ngibone 3 points kuwe ngale ngakubabe makhanya ukhuluma ngemshayeli webus nathi ukuthi lenu ube nalabakhona ndako naye lomzala ukhuluma from I position yokuthi what ini ngikukhuluma ngesilungu nesiswati. The quality of information in your mind determines the quality of your submission. Kuthi la wathi kangakanani la ngcondweni kucontrola lomlomo usawukhuluma ini yena lomzala wathi ukuthi mawulilunga leParliament ugcina ukukhuluma eParliament ngeke ngimsole ngilakwatiko kani practically on the ground mawungumholi lokhethiwe kusho ukuthi wena ungumlomo webantu kuba ngumlomo webantu kusho ukuthi uspenda sonke isikhathi 90% of your time you are listening. The more you listen is the more you know what to talk. Ulistenisha njani uba kulabantu khathi bahluphekile uba nabo awuzothi ngitsheleni ukuthi ngikhanzeka amakhanya kunjani ngitsheleni khabothabani uyakhabothabani uhlale nabo bakutshele ukuthi kwendekeni mabaya enkonzweni uyakhona ngoba wakha le information lela ukuthi be relevant then only 10% useParliament uyakhuluma. So mawutaba ngumholi loba ngekho kulabantu abasebhlungwini uqabanga ukuthi utawukhuluma abhlungu babo kanti bongekho uphambene awu understand angisoli ke imvelaphi akukavami lokuthi emalungu eParliament abonakala bekuyi culture into ingendeka isikhathi lesithe am I wrong ibese ithatheka ukuthi right ngifuna ukuthi niku understand ukuthi kuba ngemaswati sehlukile but we are part of a global community. Lokwendiwa ngemalungu eParliament emhlaba wonke kubheke ukuthi kwendiwe la kuthi ke thina sikakwendi akusho ukuthi ngikhona ku right nyalo kufuna emgcwabeni kube nawe kufuna khathi bakhuluma lapha ungathumeli lo mholi lothumelako kubantu ngilovama kungabadi ukuthi bafunani futhi ke lo vama kungabadi ukuthi bafunani kuchachatela libhluko masabona lo hlane bantu mina nje lengikhulumako akusimfumbe I will tell you ukuthi lokhu nguvebe ngoba bengikhona I saw let inyembe ukuthi kuva ukuthi HIV yabulala nekungena esibhedlela ewadini ukhanze bani labalele phansi it's two different things kuva ukuthi bani babulawa indlala bahluphekile nekuya ufika ubakhanze it's two different things kungakho kuba ne trip esikolweni lo mntwana hamba obona letinzawo ngoba kuthi bona kwakha sithombe lesiphilako so kuba bemakhanya kuba asikabi nabantu abakhona ndaba mangivale igama lekukhona ndangicabanga ukuthi usho complainer labantu labase kungumsebenzi wami futhi ke ngiyathi ukuthi kuyi foreign nama kuyinto lensha ukuthi uyibone ibeketelele babe makhanya ngilento lekumele ukuthi yendeke ufanele ukukuthusa ngoba ukayijayele and umsebenzi wami vele mina kufuna ngibe kubantu bese siba sincane isikhathi sengile Parliament ngikhuluma into lengivele ngemuva bengisaphendvula babe ngidawucela ngemvume yakho babe mamba masekulithuba unginike lelithuba lokuthi ke thine sithini ngoba bona sengibavile ukuthi bebakhala ngani. Sibonga kakhulu empeleni ngicabanga ukuthi kafishane bonke singenza isikhathi ngiyacela thina sikhuluma lezi ndzaba sivele sishaya esikoleti kwenzaba ngiyacela nyalo kunika nine ngalapha kulesihlango silaka mhloniphendulile umhlonishwa ngiyacela nje ukuthi briefly nimphendule kula show. Cha sibonga Ntoleni ngicela kuveda kancane mhlonishwa ukuthi lokuthi ngathenze lokuningi kunywa kwathiwa let me raise up i-concern la ufike waphazamiseka khona umbono manje la ufike waphazamiseka khona mawuthinza kona awuthinzike konke lokho kumele ukuthi ukuthinze that's why ku-message ngeke layikhuluma ku-TV program kude la uvone khona uthinze yonke era of life ukuthi bantu kumele baphathe njani amaphoyisa aphathe njani bonesi baphathe njani which is touching every angle of life nyalo lebe nguveta la bekuyinto lokanda ukuthi iyaphazamisa ikulethela umbodo ngizama ukuqaqeza ukuthi bowugadze ukuthi bengeke ngithinzele ngenxa yesikhathi ngoba lokuthinzana letingolo sithinzako
ngilehle ngilethenzele ukuthi le program olwenesikhathi nyalo imajor concern kubeze ekutheni makhulunywa ukuthi so inkosi ayikhethele nakuloko ngicabanga ukuthi Mhlonishwa lengakuletha sengekaphila kangwane sikhashanyana ngikhumbula sitareka sa-95 sathi sinasisukuma simo sikeni momentum wakhulunywa nga-27 demands makukhulunywa ngalo-27 demands nakuyaphi abantu labe bakuthiwa abateleke mawubabuda bebathi asimadi lo-27 demands ukuthi wani laba lebe baqhuba phambili lokho bebathi kukhala kwani weti-70 masusondlela deeper awukabe kubuthane le-70 tibe ngulo maybe nokalathi le organization nomina 50,000 workers awukabe kubuthane 50,000 workers athi lo 50,000 stela kulethana ema-suggestion anakho kuba nebantu laba bangema-masterminds labahlanganisa Sintholeni cela kuma-interject ngoba kufuna ngimuva lo mlomtsale ulanza 27 demands ukuthi beba akabathi labantu lebabhalile sisekuyiyo inenzaba okay I think mina ngakulalela kwami umpostoli uzama ukuthi kude iproof beyond reasonable doubt ukuthi labantu bakhala invele lena bekunabantu abaningi bangadi kuthiwa 27 demands but laba beba demonstrator bebangamadi abantu bangayaphosisa asesingene kulelinye maye usho njalo sasingene kulelinye ke ngizokhwela ngesikhathi la lenguvetako nomhlonishwa would say usually in most cases kuba nebantu laba vocal labantu laba vocal ukhuluma bona kubeke bona bese bathi this is the cry for the people ngicela kuma-interjecta ngoba kutabalula kumphendula ngalamafisha uthini impostoli uthi akusiwo lamaswati lasafuna ndvunankulu lokhethwe bantu ngilaba laba vocal are you going there ngithi Ntholeni nakuthenza lapho angibekise kuvela kwayo ivele ngebantu labayi-3 MPs iyaya ngogain momentum soya ngokuyibona kuma-different angles but kuvela ivela ngalaba labathathu. Alright baba mina ngiyeva ngibuta ukuthi uraise le issue leyo lengcondweni yakho mawulanze ama-27 demands ukuthi bekadiwa ngilaba ku-leadership sesi-precise ke kule let's zero ourselves to le uthi indzaba yokuthi emaswati sathi sacela ndunankulu lokhethwe bantu uthi indzaba yalabahlontsha abangithathu akushiwo nathi indimbane letilalena ngishaya ngiswazi nyalo okay lengovetako Ntholeni lapho kunye kusample ukuthi kusebenzisa indlela legculisa noma engangibani leveta ukuthi bonke labantu velelena basho njalo sekendiwa yini noma cha okay sengifile baba so bosokuqedile mase yeah baba Makhanya ngakana nawe ubekela ngakahlangothi uphendulile lapha impela mhlawumbe ngakasuki kahle hle kuwe umpostoli nakaphendula lapha umhlonishwa uthi ufuna sobude kuqala ngaphambi kokukhulume lokusho ukuthi awukabuti kahle shothi information loyikhuluma kwayisiyo kahle hle waphinda wathi futhi maintain stand sakho naNkulunkulu waphinda futhi wathi usho ngani ukuthi youth lekhuluma kanje ngoba wonke umuntu kanjalo futhi wakhuluma nendzaba ukuthi uwati umehluko emkhathini welive kanye nelikhaya okay angitsinzeke kulokunye ukuthi it's true phakathi kwelikhaya nelive but nokuthatha ngama-stages umuntu uthatha ukuthi nawukhuluma nge-last person of Swaziland nawukhuluma ngenkosi he's a father to our nation so kubuyela ukuthi ngobabe wesizwe lokuthinta yena nalokukhulunywa ngaye emaswatini nawathi limuva lawo ukuthi approach ayifani nemuntu nje ngoba kudade ukuthi nakhuluma ngeSwaziland ukhuluma ngebantu labatuwa ngani and labanjani inature yabo ngoba singalahlekelwa nokuthi konje siyini uma udade ukuthi yini mawudade ukuthi liswati nalikhuluma how do we handle things how do we speak kukhona mawungefika kulamanye amave nabakhuluma
balukhuni noma bahard basebenzisa hard words bona ba-addressa their president like they address an ordinary person. But thina njengemaswati asikwati lokhu nje kithi kufika kube kusha. Maybe lokunye lengakungetela nje kona ngikulo khandane Mhlonishwa. After my speech last time ku TV nasephepheni mhlambe lesaphuma noma sasiyicomplete lokwangithusa kunakho kwanginika a wrong mind about the change lekhulunywa ngayo kuthi after somshayela sakhuluma bese kungene tincingo letiningi letingethokako ku Facebook ngikhanze tinhlamba letinkhulu bese tibuta ukuthi if I differ in opinion, if I have a different belief, should I be insulted? Is that the change they're bringing? So why should I be intimidated? Why should I be threatened? Then is it a threat? No, la insultago that's the way change leta nayo ngicabanga ukuthi makhulunywa ngento level abantu banema facts not emotions nakhuluma ingoma kunema facts ukubhayisa statements zakho kuma facts lo disagree nawe lo ngavumelani nawe akusho ukuthi methuke akusho ukuthi threatenishe akusho ukuthi khuluma kabi kuwe cha vele ibambe Apostle vele ngicela vele sibe bafishane kakhulu nyalo vele siqonde straight to the point sekuthi sowuvete la point lamasha lapha bengakavetwa la kuqaleni sekuya ngihlupha kancane bamakhanya ngicela nje siphendule specifically nakulokhulunywe ngumhlonishwa ngokuqala nje ngicela ngibonge ngilesikhathi ngibando lo phambi lo 5 minutes asiye 5 minutes kuba ngibani ngoba nami akhanyisile lapha studio khona ngile problem yalesikhathi lesikhathi ngathi asigcine kahle sitagcine singathi story ndala ngidabuyela kuwe Mhlonishwa ukuthi ke kokuqala nje lokufuna ukuthi ukwathi nokuphila nebantu labadzana nabancane akufuneka ucabanga ukuthi lokwathiwa nguwe sekusegcineni nawo kwathi konke sibadzala thina sisemncane njena ungakathi nokuthi udlala into edlala kwasasikhona lokuthi yini umsebenzi wakho lokufuna ukuthi ube lesibe sikhethe ukuthi uyokhuluma into eParliament sikhethe ukuthi uyokhuluma leParliament uhambe uyotshela labo ukuthi eParliament ukukhuluma umalula na ungasho uma uvamile ngikhuluma bese ucabanga ukuthi ke wena uhlambe kwendlula konke lokukhuluma kufakazi balukule ukukhuluma udabona yonke into lenesicalo inesiphetho udasibona siphetho salo lapha kunesifungo kodwa kunesifungo sisithola umuntu waqinisalive lagcina laze lahlakanipha ngalendlela lesehlanzena asikwali thine ukuthi ke libe liqinise lokwenda kuloko nje kuyaphana ke nine lokuthi parliament ukuthi group of people labakhethele ukuthi bayoshaya umthetho eParliament yabona hayi bayohamba embili kubantu abalilabo ufuna ukuthi bake indlela ebazisa bese bona bawushanga ngikholelwa kuloko mine hayi ukuthi wena bese uthi ke ngule ndlela lengqondo yami ngiyekholela ukuthi ngikhulume kuphela phela lo akusho ukuthi ke ukhuluma indlela phaya ukuthi ke wena mina ufuna kungabi siyathi ukuthi ke ukhuluma iqiniso umpostoli lapha makathi i27 demands enjani siyayathi nani niyayathi enjani vele labalandzelako bahlala bafuna ukuguqula nalabasembili usibala kade lokuguqula lwasembili ukuthi nifuna ukuthi kushintshe basemsendele business plan ukuthi kutaba nje siphasise business plan ukuthi kutaba nathi hayi sikelizini sale bangiko lokho ngani ngoba onke amabhizinisi ke abane business plan bese bayiboleka ibhizinisi leyenu nasingafananisa nje ningathi singaba njani ngoba njengeLesotho ngoba njengoba Zimbabwe ngoba njengeSouth Africa
Africa nangopresi resa ene super country South Africa sidabanjana sensendele business plan hayi lo msibo bese ubike amaphoyisa akanibhamu la ntiyaka phela akanibhamu la maphoyisa ntiyaka nangabe senibangumsibo yabona umsebenzi wawo indlela lalwa ngayo kokuqala konpheki ngoba sina sakhoni konipha nawe ungazi ukuthi umuntu le nkonzo yakhe enambalo sakho njengentwe lo lesikhuluma usakubona parliament santi to parliament phambi yonazalelo ungasho ukuthi ke le ndlela lesinabanga and then inkosi ifune nesandla eparliament ngikhethe speaker wena ngidlula uNkulunkulu wenkosi anishaya ngikholele ukuthi kanendele nguNkulunkulu wenu ngipika nguloko njena ke lesikusho siyabona. Siyabonga kakhulu mhlonishwa sebakhulumile mhlambe nami ngidacela kubuta wena mhlonishwa impela indzaba lapha ngivile sokuthi ufuna sikuchaza ukuthi bahamba mbani nenikhala ngani impela intikhala utingithula mhlonishwa mhlambe ngeke sangena kuletinya ngithathe sithi thini tikhala uthi nithi nine kufuna ku appointwe elected prime minister kwesibili bakhala ngendzaba yokuhamba kuyolila kuthi siva sikuthumanga lokho mina ngidakubuta elihlangothini lokukhulumile wena ngoba njengoba ngibabuta nanabo la ikakhulu nje ke vele ngilendzaba yale appointment ngathi ye-election ngifuna lokuva ukuthi Mnguni labantu labangibona abanithumile ni ngoba bakhala nabantu abadala lapha lokuthi bayi majority nathi ngani kuhlupha ngempilo ukuthi ngiyacela lokuthi lele basithume ngoba losuma ngabasithume ku-appoint but angikho lo ground lokuthi sikhuluma ngicela kwenda ukhuluma le-appoint kodwa mele sikhulumile sithe simkhaya kushinto wasikhuluma phakathi naye ngiyayiva le concept lachaza ngayo but thina sibekile abantu uma uyileta si-robots abantu bathini ukuqabanga ukuproduce so abantu bathini ukuqabanga awusirobot ukuthi nje uthatha lokho phambi uyasefa ukutolungisa ngoba ngingabe u-appoint lesive sithi siyabonga lokuthi live belichuba ngesithi nangu labo a-appoint ngikhayise ipolitiki noma le ndlela yekhetha ayifiki namuhla kuqale ukukhethwa kwamqoka bekwenziwa sikhulu ukukhethwa kwenduna yankundla bekwenziwa ibandla ephuma enkosini ukukhethwa kwelunga lephalamende bekwenziwa i-electoral college bebakhonto kuyafika ukuthi ilunga lephalamende likhethwe bantu so ilunga lephalamende eswatini belikhethwa i-electoral college induna yenkundla beyikhethwa libandla elisuka enkosini uqopho beka-appointwa mshini one two injani kahle abantu abangu-3 base bantu bayakhala but besicela ukuthi ilunga lephalamende kube ne-direct representation bowukhetha kuya-electoral college masuku-electoral college kungikhona yokwaphoyinta umuntu lolunga lephalamende bathi bantu sifuna i-direct ngoba lolo esikhonjulwe bantu angeke asade after consensus kwafika esigabeni kuthiwa no inkundla ithatha ikhethela direct that was first political reform ngama-reforms esikhuluma ngawo waqhubeka kwase kusala bucopho ukhonjwa mshifu bathi bantu no akube ne-reform still sicela ukuthi lo bucopho bulengise kuleli lunga lephalamende naye akhethwe bantu yendiwa le-reform kwanjinja nakunduna yenkundla hawu lokuthakhambike sakhonjwa libandla sicela i-reform akusuki nabo magawugawu namhla lokwenta ama-reforms lokubuswa kwalive sekuthi-ke nyalo bathi labantu siyabonga ukuthi kusuka kubucopho lenduneni yenkundla belungeni lephalamende singabakhomba mabangadilivi singesibabuyisele after 5 years lokuhluphako lolo le phambili lolo wenda letinto lo ngundunankulu nale cabinet bona side iseyi yokuthi noma bangadilivi kithi abesabi lutho akuba affect ngekuthi abakhethwa ngithi sebathi-ke cha ngoba lama-reforms abeloku achubeka iminyaka neminyaka bahlonishwa asale niteka indzaba yokuthi ndunankulu asale aba neluvalo lwebantu njengoba nawe ungumhlonishwa uneluvalo lwebantu kungako asikhulumi
kunjinja le system lekhona bucofa kabe khona ngifuna inkundla kabe khona lunga leParliament alikhethwe ngaleyo ndlela kodwa nangu lophethe lelibhodo lelenda ukuthi le eclinic esiphofwaneni kube nemithi lelibhodo lelenda ukuthi nyalo unakuthishela laba graduate nga2014 kodwa lo sikhuluma namhla base Pick and Pay lo sikhuluma namhla bangema petrol attendant ba graduate bebalapha university bafundzela baspendela laba self funded baspende 100,000 ukuthi aphume abe graduate but lo ngikhuluma nawe akaqashwa nguhulumende uyathanyela nale certificate sakhe leni lo mnduna nkula kabe sabi bantu tikhona tikolo kumele bafundise kito bothishela bayakhala kunebantwana kude tishele classini kodwa uhulumende uthi nisamele maweva leni angakwendi lokho uhulumende akabe sabi vele labantu noma kuphela 5 years kude lokudakwendeka kuye sikhuluma ngensha ile 700,000 or so level live igcwele italadini ayisebenzi kude imisebenzi ngubani lamele akhe le misebenzi ngile lunga leParliament cha una ilunga leParliament efuna lishaya imithetho but lo dlala ibhola yokugcina ngumndvuna nkulu bathi ke labantu kungakanjinji lokho ningamfako kandaba kulento le ngoba nifuna kusibhoqa ungathi bantu bavukele okanda bantu bayifuna inkosi bantu bayithanza inkosi bathi lo lokhonjiwe okandaba umkhomba nemcondo lothi hamba ungendele kahle ngoba nami ngifike eParliament wathi ucela ngiyoba lithungo lolungilo hamba ungendele kahle kodwa lo ngoba ungumuntu unebuthakathaka bebuntu uthi mina ngikhonjwe ngokandaba bese akendi naku inkosi lemthume kona ekugcineni kwethukwa abani uma lo ngivuna nkula kubhetha ekugcineni kuthukwa emakhosi la isymbol of unity la ngibabe wethu sonke ethukolana emakhosi ethukiswa ngunangu logilatika bathi ke bantu bekunene anisusonisa size sigcinethe indzabeni ntethu sifaka abaholi belive abahlale babe inhloko yelive bendeto kodwa lala kunemali kungaze kube nemali kunekwethukana kungabi nemali bese nifaka abantu abadzala ekhathi ungasuka mfundisi uye ekomidini lemali elibandla ungadelegate ba ukhweshe batendela there'll be noise so lento le is a way of protecting our monarchy ingatselwa nguludzaka lwanaba labangadeliver kulabantu so ngalamafishane ngicela abantu ba understand ukuthi kude lolwa nebantu abadzala mangifika la bengilongisakada khona sonke thina sibenkosi inkosi ngethu sonke so ngalamafishane ngithi ke Mthulini bantu nje ubutheke wona lokuthi sathi ngani lokho ke Mthulini yila kufanele ukuthi uqala ubavumele labantu ukuthi abahlangane bayisherishe lento bese siya ku referendum kodwa mawubathulisa uthi ningakhulumi ngiloko lokungiko kukhomba ukuthi le political majority le will yekubalalela yiko uma kungavulwa nje ukuthiwe aba intimidate uma bamixa ema petition kuvule ukuthiwe mabafuna ukuhlangana bese ke siyababala ungababali kana usabethusa usabesabisa ngiyabonga Mnguni ngenza isikhathi kukhona ke Mnguni ukhona lokubalile lapha ngama 27 demands inhlanhla leyo mina kuqala ku reporter ngene ngabo 82 bonga kadala Mnguni ngasona awu bese ngumtsala bozomtsala part of the 27 demands kwaba indzaba ye-constitution yes labayicela empeleni njengoba usho onke lama changes lamanye ending from electoral college exactly. kwahamba njengoba usho nje ngokumelana nawo kwahamba kwafika esigabeni sekuthi kukhalwa ngekuthi futhi kwakunendzaba yama-bill of rights ngoba kukhuluma kakhulu yase sekwakheka i-constitution yes i-constitution ke inemithetho le-specific ngalo lokukhuluma ngayo yes ikakhulu nje-ke ngalo ukuthinza into lefaka ekhathi because yes ngiyethemba singu section 64 you're right section 64 noma part 3 yini into nje part 1 empeleni usho kahle hlekwe ukuthi uma ngabe kusho sikhona lokufuna kuntshintshwa la kule constitution kufuna kuhanjwe siphi umbuzo wami ukuthi kufuna kube nebill eParliament ile bill eParliament bese seyivotelwa nge2/3 majority you're right inayivotelwa nge2/3 majority kungikhona into ngibuta ke ukuthi kungikhona into kanjani Mthulini kungikhona angisemva le bill kungikhona iyomikiswa for assent ile bill nje to his majesty mhlawumbe ndayifunza ukuze kusikho utohamba kahle kungikhona iyomikiswa ivume yona ukuthi cha sayihamba iya ku referendum nje lo ithinzile wena umbuzo wami ngenyalo ukuthi ingabe ngiyo indengqubo lo yendako niyendako nyalo ngoba phela ngemali wanse parliament event the 2/3 majority sesinayo yini good nyalo ke Mthulini asikafiki ku referendum but people are calling for referendum
everything has a beginning noma yonke into inesiqalo Mvuleni. Ake siqale sithi asivumelane ukuthi i-constitution ayikhastwanga ejene. Mangithi ayikhastwanga ejene ayibadwanga ejene. Kusho ukuthi kumele evolve with skats. Noma injinje ngesikhathi i-constitution ya 2005. Usuka 2005 utaqofika nyalo 15 weminyaka. Bantu ngeke indlela yempilo inganjinji. Kungako nale constitution ikuvuma lokuthi kufuna kuhambe kunjinje. Uma ke bantu bafuna ukuqala banelungelo lekuyinjinja i-constitution. Akukabhalwa ukuthi batayinjinja ngalo ukuthi kuqale i-motion eParliament. Lokho ngilenye indlela letikhona noma yindlela etawugcina sihamba kiyo ekugcineni kufuna igcina ifika lapho. Bantu Mvuleni ngisho kwe-constitution banelilungelo lekucomplaina. Bantu banelungelo lekuprotesta but peacefully hayi lokubulala emafastela. Funa sikwende kube clear. Ufuna labantu bahlangane bakhulume ngalabangakufuni basimeme singemalunga. Siye kibo siyobalalela lokuhlupha konyalo. Uma labantu bafuna ukuhlangana bakhuluma lokho bavalwa lomlomo. Lokho kutawutala le motion ngoba lamalunga onke ufuna sive lesive. Kodwa uma lesive sayakavumeleleke lokuthi asiyohlangana sikhaze ukuthi sikufunelani lokho. Then siyofika njani referendum. Angisoli ke mina Mvuleni ngalokuthi lolunjinjo lolufunekako kunemuntu lo appointwako lokungendeka mase kungasa appointwa angasawuthola umsebenzi. Labanye abantu abayibuki lento njenge national saving bayibuka njenge personal interest ukuthi hey usinciphisele emathuba mase bacala bafuna nje ku-elector sesincishelwa ngemathuba. Sebona ke sibakhiphe abantu abathi sebona ke ba frustrate nayo imihlangano lefunwa ngilabantu njengoba lo munye akhuluma ukuthi ningamkhwethi ilunga leParliament la kuphi nakuphi ngoba likhuluma into lengekho but akafuni abantu bahlangane badokhuluma atobona ukuthi sikhuluma lokukhona. Mani Mnguni ngiyabona iyakushisisa lenzaba. No, I'm very cool Mvuleni. Soyashisa sibiyele emva manje senzawonye la esigabeni sekuthi ni challenger section 67 the constitution. The king shall appoint the prime minister from among members of the house acting on recommendations of the king's advisory council. Lolo ngafuneki lokho. Manje ke ngilokufuna kulungiseke. Kodwa lokulungiseka kwako kuyiprocess. Asifuni nje kulala namhla sivuke sabekwa prime minister sa electwa prime minister. Ustartwa a process le uma labantu bayekela baqala lokukhuluma itawugcina itele lokulesikhuluma. Umbuzo wami ke Mnguni uthi ukuphike na le process nyalo nikuphi na le process? Ilula nje. Bantu sebaqale ukumixa ama-petition kuma etinkhundleni ema-petition ekuthi ngenxa yale poor service delivery noma ngenxa yalokuthi uhulumende ende nayo imhlolo ngikhulume ngayo bantu sebacela ukuthi ndvunankulu batikhethele kufuna kuqale abantu bakhulume njengoba nyalo abantu bakhuluma kuthi awufika isikhathi ke la le motion iphakama ngekhathi eParliament ibheke ukuthi yesekelwe ngilamalunga iphase ke ibe ya house resolution yi build up yaloko ukuthi nje lobheke ukuthi sitawulala namuhla sivuke kusasa ndvunankulu sa elector no it labantu bathi sivumeleni sibe semhlanganweni sitawunitshela ukuthi sifuna ini mane laba labasemandleni abafuni ukuthi bantu babe nelungelo lokuhlangana bakhulume lokho ngoba babona ukuthi lokukhuluma kwebantu kubasuse kuma possibilities ekuthola ichance kusasa. Mnguni kukhona indzabanyelo oyikhulumile empeleni indzaba ukuthi anifuni kuyofika eDulu neyithanza ingwenyama konke kukahle kakhulu. Kodwa ngalapha ama-powers akhe niyawakhethela somehow ngoba phela lokhu kusho ukuthi emandla ayehla and futhi eventually lokhu kusho ukuthi iya straight ku-constitutional monarchy. Asengithi ke Mvuleni ngicela kuyiphendula kanje emhlabeni yabona luthando lolucimedile ngeke lusifike nzawo mangidawuthi nje mina Mvuleni ngiyakuthanda kodwa ukuthanza kwami ngikutsheli ingodi lekufaka eluthakeni kusasa usilo uthando lo lokho masingakhulumi phela Mvuleni ufuna unake nako emave emhlaba cishe 3/4 wawo onke bekungema kingdoms namuhla ngema republics le yaseNgilandi yahamba emgodini seyibuya sinyova lokuba i-constitutional monarchy linye liphutha leliye lendeke nalese sifuna kungena kilo lele kungasho ukuthi in life you give power to maintain power. Uma umuntu ungahlephuli ingcenye yakho uyinike lo yakuze lo yadokuhlonipha kubeke la utawugcina uluze onke la that's life. Ngeke sivume thina kube nalivele eMaswati kube bethi inkosi
iblanda le uma le stimela funa silidwe inhloko kodwa kungasuka lamatroko ahambe phambili ngeke kusaba kuhamba kungako ke sithi no labantu mabatawugcina bathi hambela sesiyabeva labanye labantu abayensha bangaswemanti sesiyabeva some people are calling for a republic lesimela sithi no personal that's my personal opinion ngeke kulunge kule live esifike ku republic yini indlela ukwenda singakwendi lokho asikhulume nyalo ukuthi no hayi ukuthi bafuna republic bafuna service delivery le possible ukuthi bayithole ngekuthi lolo ngdunankulu abe neluvalo nabo still sibe kingdom kahle so ngithini ngalamafishane ngithi ngilo luthando lo lusenda sithi hey asisithe abantu labadzala sithi mabangakhipha naku la koni la khikhini bakubeke la labantu batawuchubeka babathanze bonke batawuchubeka futhi babuse akuphinzi kube neludzaka kutawuseke kuba ikingdom lenekuthula ngiyabonga Mnguni empeleni uyangivumela Mnguni ukuthi lo eventually will lead us to being a constitutional monarch because kunye lengicela kungafike kuko yeah lengifuna siconfirm kahle yes mina lengifisa sifike kiko kufuna kube straight ngifisa sifike la liphutha lalo ndunankulu lingathathwa liyobhoqa okandaba kanti currently liphutha lalo ndunankulu lisaphatha ludzaka lungede ebusweni bakhe lisaphatha ludzaka luye lapha la sonke kungibabe wethu khona kungako sithi lona akabuye kithi sicoce naye siholwe sibuswe bukhosi yini umehluko kulolu kukhuluma ngoMnguninyalo nanakube kusolo kukhulunywa ngamaphathi labathi bona akasuke emandleni nkosini what's the difference okay ngicabanga ukuthi mina kude iphathi lenginayo ngicela ngideclare lo futhi kude iphathi lengaba nayo kwesibili ngaphandle uNkulunkulu angitshele lokunye you never say never in life bese ngithi ke mawuthi ke uhluke ngani kulebe kushiwo ngamaphathi I've never been part of the hayi ngoba wrong hayi ngoba ngayifuni it's my personal conviction angake ngibe kule weapon yamaphathi but mina I'm advocating for political freedom emaswati lo hulumende akamcontrol kusuke lungene eParliament uyofika kweexecutive abese bukhosi buba ngetulu kwethu bang head of state so lokuthi bona bebathini angake ngihlale phansi nemaphathi ngithi benithini itolo but wena ngaba bo reporter uyakwathi lebe bakusho ngile ngikwathi ngokuthi no kuyalilimata live lemaswati kuyawangcolisa emakhosi kuyawalimata laba lokuganga kwabo loludzaka lwabo luthele emakhosi kana emakhosi ngewethu sonke uma ngiyibuka le ndzaba Mnguni mina ikanje sonke siyakumathapha lo muntu awuphuma ngaku highway lo munye aphume la ngaseluthi lo manduli konje kugcina kwakhona sifike siyandawonye ekugcina kwakhona yinye destination uyakubona kusho siyakuva uvela uhambe naba ubathi futhi nale moto lehamba ngale highway awuyadi ngoba uhamba ngala wena emgwaqweni lomdala kodwa ndawo siyakumathapha ndawuthini ke ndawuthi kusho ukuthi emaphathi kube sawalalela mawusho njalo nje ngoba ngibathi kusho ukuthi kube emaphathi sawalalela ngakade siphumelele mina nje songitshela lokho angivela ngibathi ukuthi bebathini ngathi nangi mina unive kahle babe bishop leyo iversion yababe mamba uyimadanisa nale uthi ngileyo indlela yakumathapha ngithe mina mabe mamba injalo awukusho ukuthi silimele esikhathi kusho lokho nje mabe bevele bakhuluma lenhlakani mina ke ngamathi JJ wasisida babe sithole sine maternity leave sinakube nje azange lo babili uyasebenza ngasi semva sinale minimum wage lekwalese sikhala ngayo namntana esikhamako imisebenzi yabo labo basebenza kakhulu lele khona nje webantu mina ngiyasalutha kusayile lija lawa side emaswati ngiyabonga kakhulu Mnguni ukuthi uvume empeleni yabona lokho sekuqedwe indzaba ethi ngiva labo babe ngilapha bayavungatela laba bayavuma bayabona ukuthi mbamba indlela iyanzawo nyemane ukuthi ihamba ngekwehluka Mnguni bengibuta lapha ukuthi nize nifike kule conclusion lethi nifuna kusuke prime minister indaba yakho service delivery yeah bekude indlela ukuthi manje kulungiswe service delivery without touching on politics thank you ngiyabonga Mvuleni itolo bengikhuluma njenge outsider noma njengemuntu lo ngaphandle kweparlament namhla ngikhuluma njengemuntu lone experience angikhulumi fine nabekusela lapha eParliament ngakhuluma ngendlela lecishe be straight lesi comfortable ukukhuluma ngayo sonke ngine issues lamanenge singakhuluma but asenbe straight eParliament siphasise ibill ya 1.6 billion yekwakha iParliament lensha ngifuna lokuthi kube kude indlela yokwenza service delivery ngaphandle kokuthinza ipolitiki ngithini ke ngolini le bill ya 1.6 billion ibuya eIndia siboleka abasendiya 65%
wale tinto tekwakha le parliament lensha ditawuchamuke ndiya diphindze le ngeke nje kuthengwa labo by cash nabo bani taphindze kuchamuke khona le nalethi 70 le percentage thithi at 70 tifuna tichamuke ndiya tokwakhala kusho ukuthi le door frame letabe yakha le parliament ngeke ithengwe la itawuchamuka khona le ndiya kodwa le mali taphinde siyibuyisele emuva ibe nemibuto mina ukuthi le parliament lesisebenzela kiyo namhla ayisasebenzi indlendlu leya ngoba nyalo lo mgwaqo losuka la Siphofaneni uyofika letulu ekahlathi mubi bekunani sicale ngalabantu ngale mali sibolekako siyewuthuthukisa bona lethi ibhedlela kude imithi lokunenge kwakuvula imisebenzi akukho sila parliament bengicela le bill le ukuthi ime sinake lokuhlupheka kwalabantu ngale mali le parliament lesitawu yakha nje itabangi ledule kwenza onke ama parliament lala kusadaka lesakhiwo kodwa labo gogo bangale ningizamu Africa bahola 1500 bane parliament leshiphile lesakhiwo kunesethu sinesitale dulile labo gogo bahola 500 kusho ukuthi ingcondo yethu sifuna buso ukuthi mawuhamba la usibona sibahle kangakanani kodwa labantu mani ngitabuwe ndulini mani ngitabuwe kubeke beyikhona indlela le parliament la ngikhona khona noma ungakhuluma kwani kule ndlela ukuthi ndunankulu akabuyi kubantu makasuke yena se-art ndunankulu ukuthi no le bill ngibuya ngiyiphasile but awu manipulate a lot of systems la ngekhathi igcina iphasile le bill eluhlata hlaba sila ngekhathi kude lesingakwenda the best thing akuntshintshe lo ndunankulu ngoba akanandzaba njena ukuthi yakhiwe le parliament leya banibethe imigwaqo banibethe amaphilisi kude ini it doesn't care futhi ke uyakwenda ngekuattenda le political setup ukuthi akanjinjwe athi lobuhlungu lengibubonile kuze mase kufuna ukuthi siyoboleka imali athi ukuthi ibolekelwa ini imali kuqala ngeke uboleke imali yekuswenka ngejacket ube ude kudla nenda thina sithi siboleka imali ibhadalwa ngelamaswati kungcono kube le mali tawubhadalwa bobani laba labethu umgwaqo laba labethe imithi laba labangasebenzi ngibo laba batawubhadala le parliament manje Mnguni uyabona ngicela ukuthi sibuye lapha Mnguni ngicela singa appeal to emotions oh yeah let us not mix economics with politics uyabona yasikuhlanganisile into lethi economics and politics Mnguni ngifuna sibenza ukuthi ke ntuli ukuhlukana lapha kutheni ngifuna lapha esigabeni seke ukuthi uma ngabe inkinga bekwe service delivery yindaba singakadili na service delivery through the relevant ministries why I'm saying this because some of the decisions the decisions that aqhamuka based on economy umnotho welizwe no I stand to differ I stand to differ okay kanjani ke all right uthi asehlukanise politics yes and economics ngicela kwenda nje politics is supreme to all that we talk about petrol kusitaba ngimalini ucontrola ipolitiki let's agree singwa ku-approve laba bese politiki ngibo labaphasisako lokuthi petrol akenyuke lendlini iphasisa thini basuggest labaphasisa thina endlini kusho ukuthi kwayona le economy itawushobela phansi uma ngabe laba labaphethe le politiki bangadeki yona bese ngiyabuya ke Ntulini ngicela ungafiki kakhulu lapho Mnguni angivumelani nawe nami ngivumelani nawe udetermine ipolitiki kunama laws of supply and demand true ngoba petrol asimakhi la kithi yes mhlambe government uyayisubventa that's where government comes in lapha nina manje legislators ngena la but naturally kuba ngo-OPEC lokuba ama supply and demand ukuthi mbamba value yayini ibangaka then that determines the price it's called equilibrium where does politics come in good ngithi mina entoleni ipolitiki icontrola konke lokulendlini kube lento kube ipolitiki ayimcontrol petrol ifunani pho lokuthi yophasa lekithi lenza lama issues lawo ake ngibekise nje ngabe senza ema-Dubai ngicela enzabe nema-Dubai utawona senda ukuthengisini laba laba executive baphakamise isincomo sekuthi leti imoto ema-imports dingasathengiswa kusuka kunayo iminyaka nayo wait angifuna ukuthi sibe narrow to petrol ngifuna sibe broad to understand ukuthi yo indzaba ye-economy uyathi ngicela ungayi emotweni ngicela sibiyele lapha eParliament ngama issues ngama projects namnguni bale iParliament kubale wena mnguni bale iParliament ukuthi iyakhiwa iParliament which basically is a waste of money that's basically what they're saying a big waste of money angithi uyabona
silapha ngicela sihlale khona lapho. Okay, uthini ke entoleni ukuthi asesibe nje kule parliament ngithi nje mina kube nduna nkulu bekakhethwa abantu abengeke avume ukuthi akwakhiwe iparliament abantu basesehluphekile kube bekakhethwa abantu kodwa ngoba kakhethwa abantu ukukhanze kupossible ukuthi akaphushe ukuthi asithathe le mali ye waste siyokwenda into lengasisebenzi sibe sinaloku kunene lasikuthina man nduna nkulu ufike wayifaka neparliament uyifakile avote emalunga yes nakavote emalunga adliwa lamanye awini yes that is democracy. No, it's not democracy. Okay, lalela ke ngule. It is democracy because democracy is a broad term. Yes. Ngithi ke mina angithi nduna nkulu ude watolobhisha emalunga. Walobhisha. Is that wrong? No, it's not wrong. Yes, okay. Ngithi people must control the aspirations of the prime minister. Uma prime minister tawukwendela lokufunwa nguwe ngikhuluma ngisekhathe eparliament siyawuqala kusitakala la ngathi inhloso tanduna nkulu desaba abantu kungahlala nje umuntu longanenzaba nebantu whatever comes with the prime minister will win so kuze siphumelele asifune umuntu lo wesaba labantu kuze atobhulisha emawilunga to do the right thing ngoba nyalo ubhulisha emalunga to do the wrong thing ngoba yena kanenzaba nalabantu akwathi kuhlupheka kwakhe kungako ngithi mina la sikhona khona ngicela sekuyijuba kanje sithi thine uma sekulunge lo mcondo netinhloso tanduna nkulu ngoba yena unemandla negotiate mina mangilobhisha ngililunga ngithi ningakuvumi lokho noma kulobhisha nduna nkulu athi ngivumelene lokho his voice is louder than mine ngoba ilobbying yakhe inekuthi ngidawude enkundleni yakho ngidakwendela ukuthi nekuthi utawuntshintsha lo muntu uyovuma into yalese sayirong kuze ke sibe safe lo mlone amandla lamakhulu ekulobhisha abantu akafane yena abaneluvalo lwalabantu akayoze ke ehle malagwana ayendlini ayophusha into ekugcineni iloss esivele. Okay mnguni ngiyabonga kakhulu ngicela ababe bangiside khona lapha kodwa ke ngicela sendi comparison benchmarking. Correct. Go to South Africa. Yes. It's a multi-party democracy. Yeah. Kuna majority party ANC. Yes. Once they decide as the Politburo or but to the house better lapha bafe manipulate the system balobhisha which is not wrong. Exactly. Yes. Does that mean they have to change the system, they have to change the president as you are saying in Swaziland? Ngicela kwenda nje ke mina ngiyabonga you are bringing in isibonelo lesihle laba lekuthiwa nje ANC laba enjoy mhlambe 2/3 majority of indlu usho ukuthi lokhu laba suke bakudecideile mabedala ukuthi afike kube ngiko ngoba banenge lesive sase South Africa sakha ema systems noma imigomo lethi sikukhetha njalo emva kwa 5 years so bona whatever labakuletha la bataba nesiciniseko sekuthi ku people friendly inhlanhla bona vele bayati ilihovisi liyabaphelela 5 years mabaletha landlini badobhulisha emalunga balethe into leqilata abantu kusho ukuthi ANC ayayiphelela emandla ayo sifuna lokho nje thina ukuthi bona nje ngeke lo president athambani yobhulisha emalunga noma hambani yophusha nako nilobhishe kube lokho bakwadi ukuthi kuyabaqoshisa ngesive sifuna lokho ke nathi ukuthi nduna nkulu asavevetele ukuthi uyathi ngababhulisha ngibendise ngiyawuthi ngijabula ngibe ngathi after 5 years angibuyi la ngiyabona mnguni empeleni ngiyabona lapha abantu bakhala ukuthi sekukhuluma ethine nawe kakhulu bafuna sale ukukhuluma nabantu abadala manje ngine problem lethi in most countries actually in Southern Africa la Southern Africa elonyeni eBotswana solo kwaba iphathi yinye throughout wina solo nje kuphethe yona eZimbabwe solo yinye eSouth Africa solo iANC so angibona mehluko no baba man bangafika sicethe le asicethe le ukuthi awubona mehluko mina nje I'm happy ukuthi solo kuphethe ANC that is consistency ukahle lokho mane ngithi lokuhle le ANC incomo letathi thatha tonke iyesaba ukuthi asatha lethi wrong ngeke sibuyelela kungaki deliver sicela lokho ke nangala ukuthi lo muntu lo ngiyena ane power yokuswaya iparliament lo nduna nkulu ase abe neluvalo ukuthi ngabaswaya ngibayise wena ngeke ngiphinze ngibuye la kodwa ngabaswaya ngibayisenza wena le kahle ngiyawuhlala ngibuya nani kanti nyalo uyathi ukuthi noma ngabe khama nje ngibeke libhuthi uma kwentekile lapho inzingilethe indiza which is wrong
Wathi nami ngivele sifuneka sobabili ngoba ngivumela nalo kusho kwenyalo because angivumbamba because iANC bakhala ngayo even today bakhala ngayo sayikhona ukwenza service delivery but instead abakasho ukuthi sisusa isitulo sa president ngicela kunika man asibuye la Mbuleni phela kupolitiki angeke sihlabele ngoma yinye lokukhala ngayo akusho ukuthi ku wrong Mbuleni ANC ngale bahola 1.5 I know kune issue economy understand bahola 1. Kunengi labangcono ngabo kunathi size seba nemali bogogo balaswatini bayohola eNingizimu Afrika because kude lempilo ngala ngiyabonga so angeke kwendeke la sifike kupolitiki la kuthiwa khona ngoba kukahle sekude ama differentiating views it will always be Mbuleni but hayi lesinako la lesinako nje akucompete na kucompete kuthe nje into lengadeliver kubantu njengekuthi uhlale esihlalweni noma wende kahle noma wende kabi noma labantu bayakuva noma bakuva kutaphenza ubuke that's wrong. Ngiyabonga kakhulu. Bekunene khona into lengiyibona lapha abantu abaningi baqhamuka ngendlela ehlukene lapha bafuna kushaya bafuna nani ngasendela nje nesibhaye nje ema SMSs. Lokho ngikwenziso indaba ukuthi ngiyathi bangwane. Sibonile kulamalanga laphelile besina sivula incingo bangene abantu bafaka inhlamba sifuni ke lokho nebenkosi lenhle sesiteshi senhlonipho thina ngakho ke nabe ufuna ukukhuluma sikela usibhalele lapha ku 7607 3020 ufake nje SMS ngidanika inombolo masinyane etaniqhamukisa lapha ku WhatsApp songomnyama. Awu ngiyabonga labafisi mane uyahlabela umnguni uyahlabela bhambo hlelo manje lengaphela lapha ngivile mina ukuthi uthini umnguni uthi kwa iParliament edule kakhulu lento lekhuluma kweqiniso le manje nje ikhuluma bayigwaza lomnyungu emaswati vele akisatshwa laba sibakhithile sine njengathi ngabe sicela lokuthi lo muholo walabo MP lo munye umuholo uyele enkundleni ihafu yakona ihlala enkundleni ukuthi lemember lase parliament langakasebenzi bangaholeli le labantu abakhethe hole lo hulumende iqale lapho le ukuthi mangaba kwasebenzi bese kuthume bona sawubona ukuthi ke kutakusebenza yini nalo lemiholo bengikhulu sawubona ukuthi ke ngiyakuvuma yini lokho lemiholo ibe ngithuni njengama members eparliament ukuthi labantu abanithumela basanifuni le ngale tika lezeni nihamba nideda nezabantu kuphathana kanjani ukuthi ke nangabe nalokhu kokutaqosa uNkulunkulu usize asebaqale bakhesela ukuthi ke lo munye umuholo wena uphumelele ngudlela bakhesa khona kusho labantu ukuthi ke sebede naku uyayithola imali lenyanga noma dlali yalo kuya nohulumeni isakubona ukuthi ke vele labantu ngiyabesaba bayenela yini ayibesabi labantu into banithumela akusito lentenda nikuvumela ukuthi lo imholo utaphuma le akuvele le bande lethi big system usebenzile namuholo bade wasebenzile utho yabo uqale lakini njengoba alizolishinga ngenda benithi sasemaswa na president abantu bakhona bakhethako labanengi labekwa nguye president ubona nithi sine lo wethu lo siphethe angasakhethi lo nithi abebheke imali niyathi ukuthi imandla phile imali ukuthi njani imali siyanduka ukuthi nazo kanjani mina nje lokuna akuseqala kimi lo mnyimolo wethu ngiholelwe ifuna inkundla le ukuthi sisebenze kona qale le ubona ukuthi ke utawusebenza yini vele siyabona umuntu abasabantu kunjani ngo aseqale lapho kuqala ihafu yemolo le ibuyele etimudleni ukuthi ke athi lo usebenzile naku ngona usitshelile sesiyakunika usebenza le uleke eParliament angakhazi kunendlela ukuthi ngakutapho ngathi kunana ngabona ukusebenza kulenyalo mangakasebenzi umbulo umuntu uthi umkelele uyele emuva dala kusebenzela ukusebenza siyakubona ukuthi niteka yona ngani ngoba vele inyoka yonke inempilo wakho bona inhloko ungasitshela ukuthi wena lokusiyathi ukuthi nithuma ngilama imave ukuthi nokhulunza special la mbukwe ikhonozela special la yindawo khona special ngiyabona ukuthi yini bese sine sesimbona senkhonza special nikhonza international kanti sinesmaswa
Nkosi yami. Siyabona ukuthi bayiphuma international. Ukuthi ambani isho, kusho kawuzela siyakwazi sakubona nasesikolweni. Siyabathi kumele vele bayinakuzaneni. Asekukale kwenteke le nto leyo show. Sayibona phela ukuthi wenzeka yini. Ukale nithande ngilabantu, nisabe labantu ngemimolo khona ngibo. Ngiloko nje le show sengivile mina ukuthamba kanjani. Ngiyabona. Ngicela kuphendula babendulini kunayindalo mlomtsala. Yebo. Ngilesi kuthandzako babe emakhanya lokushoko. Lo mholo wethu kutaba ngilokuthi njalo after 5 years basibuyisele. Kuyawusho mina nje nginenhlanhla ngilandela ilunga lelithathe 20 years. Bekungumholo lokuthi labantu bebaliva leli lunga ka4. Bekusho ukuthi labantu bebenela manje kuloku base bathi akuthe magawugawu. Kuleli sikusho konje mina nje kutaba ngumholo mabangibuyisela. Ngilesifuna nankulu kadibane nako ukuthi nga 5 years bantu bamkale. Mina nje batangikala ku 5 years. Kanti nanyalo bayangikala mawungangivumela nje ukuthi angibabide ngokuthanza kwami. Utobona ukuthi ngisakhulumela bona yini. So in short sike yinye emakhanya. Mina nje ngicela ku no I don't need your prophecy babe. I don't need your prophecy. Save it yourself. So ngicela ukuthi nanduna nkulu afane naye a renew le contract after 5 years ayinikwe ngilabantu lathatha imali yabo makayisebenzisa. Ngivala kanjalo le yakho baba. Kuthi ke siprofeto sibambe mlomzalo siphathe. Namandla pastor kafishane nje. Okay, angibonge Mdlulini. Ngiyamuva lunga leParliament. So nje kwami kungaba simple nginale ngolelo longa lokuthi yonke into ayiqale kuyi majority kuba nemuntu lo nembono nayo True. bese from the visionary I market True. bese igcina kuba indzaba yabo bonke abantu. True. I believe in that. Angibelievele ukuthi kusuku manje bonke abantu same time bathi sifuna mvunangolo. Kusuma umuntu munye amakethe akhulume ngembono wakhe. Athi angacedza bamuve labamvako bangene behind. Okay. That is my belief number one. Angake ngikubone kusukuma bonke abantu same time. Yeah, I get that's you. one thing. It has never happened. Yeah. Number two, It's a comment babe no it's a question. Kumbuto nje ukuthi angake ngikubone kwenteka mhlawumbe. Okay, okungumbuto. Yeah, kumbuto ukuthi angake ngikubone. Kwesibili bese kuba nalokuthi it matters kunento le applicable kubalekile indzawo lokiyo ufunze wati ngicabanga ukuthi ubale amagama la right ama was happy ukuthi sikhulumile sive sacela ukuthi MP abengilo vote direct bucopho aku-upgrade ke kube kanje ngicabanga ukuthi bekuhamba kwemukeleka kahle ngalokuthi bekufollowisha the right channels. Ngicabanga ukuthi yonke into ingaba nesingeniso lesi-right iyamukeleka. But into ingaba nesingeniso lesikabi noma i-right iya-rejecteka. Ukhulume watsenza ligama le-freedom. Angibeke ngithi it is 100% correct. Now, of course, I live in Lagos. Let's say God gave man amakambeke nsimina se-Eden i-freedom. But kwaba nesihlahla lesamkhatsini nsimi ngoba a freedom must have limits. True. Kwaba i-freedom without limits, it's not more a freedom. Umuntu wathi free lokukhululeka kwakhe ende noma engayini akhulume noma engayini abehave noma kanjani. It's wrong. Sekuro. I'm with you. So le limit kumele ukuthi ibe nayo limitation. Le freedom ibe nayo limitation. That's true. Kwabade limitation ngila khathi bantu bephilile bonye badoshada bathi we free. Bantu besifazane bashada nebotwana labathu nabashada. You're right. God destroyed Sodom and Gomorrah because of low freedom of limitation lebe basibanayo. So ngalamafishane every freedom must have limits. It's a question babe or it's a comment. Ngiyacela bongosi ngicela manje ngikunjuba ngosami laba. Ahathi noma ngicela manje ngingene kunaba labanye labakhulumayo la. Babe ukuthi ngiyacela ukuphendula nabo into. Ushaye bemfishane. Okay babe ngicabanga ukuthi uthite umbono oqala ngamunye umuntu. Ngive ngani ke ukuthi bosithole bebalokhu basho kona. Kusho ukuthi akuqali nyalo. Kusho ukuthi kaze kwaqala vele. Ilesonto the train is gaining momentum. Futhi ngawuthi mina ayimakethwa ngumuntu, imakethwa ifela yalokudeliver kwalokhulumende. Lokuhlupheka nalokuhamba kwalomlilo. It's not marketed by Magawgaw or Baqede. It's marketed by the frustration yabantu due to the failure of government to deliver. So that's it.
that was one. Number two, indzaba yema channel babe ngiyacela ngisithi emnehlukanisa likhaya nelisonto naloke uma uthona kubangwa I channel you'll push me ukuthi ngichaze ukuthi leni kube nisombo la prime minister kanti kwabalula kubuqopho uma ngipush ukuthi ngide lapho kukabi mase ngiexplain ukuthi ngoba wona songinika akho ema analysis ukuthi ngilokuthi channel ndakutshela mina ukuthi no lokwenda kwabalula endvuneni kwabalula kubuqopho bese bakulula ku prime minister mase ngikutshela lokho babe you won't like it. So let's stop there. Ngikasibambe ndangwane siyangena lapha ngene ama SMS amaningi kakhulu nebengosilentsela la ngenako ngiyabona futhi ku Facebook bangiphethe lapha bangibuka nje hayi kancane hayi nje kancane empeleni abafuni namnguni ukuthi ngikubude kakhulu baba busy kakhulu ucingo kodwa njani ngema SMS mnguni angena abafuni ngikubude kakhulu kuba ungathi kanti mina nawe mnguni empeleni sasingaqedza ngiyabela asikaqedza because so long sele lapha ku politics and economics. True. And then also politics will influence economics. But I have to blame empeleni angathi singidawuthini mhlambe beside la hulumende nami ngalisola uyathi lokwendekile nje lokusungasiba sithuka kangaka nje ku Facebook lokuthi kukhulunywe kakhulu ukuthi impendulo base qhamuka chawe abuthi imibuzo lengathi stinging to ideology labangibona sebayibelieve wena mnguni vele chawe then becomes an enemy kanti phela chawe ngiyakwathi mina usulwane noma kanti chawe devil ngeke ngiyeke vele mnguni mina ngicela ungibude ndlule ngilapha phela mnguni ngibonke solo angeneli kahle angeneli vele kodwa nje kunembuzo lapha mnguni ngasuthi nginesintulini ngicela kubuta ukuthi kube iChina iwabhadala amanye ama MPs bebade ukukhuluma yini ngekukhetha PM because siyathi ukuthi lena plan yeChina ifuna kufaka umuntu wayo khona batokhona kukhipha iTaiwan. Okay na two kodwa impendulo dala ngawuthi ngokucala lo mbuto lo Ntulini lokwento nje wakhetha wona ngakubuta kuphendula kubuta noma ngilove ngathi wakona kuza wona bese ngibuya ke ngiphendula lo mbuto ngicaba ukuthi ngeke kube u1 ku 1000 bese ngibeke ngiyaphendula manje ngicela kuphendula Ntulini nawuthi ke indzaba ukuthi kune China lebhadele emalunga ngiyiva lathi indzaweni angathi China angake ngifike eChina kude nemuntu waseChina lengengakhuluma naye mina ngibuka kuhlupheka kwemaswati njengoba ngibabalile ukuthi bagraduate ngabo 2014 abasebenzi ngibukela ngekhathi indlela esidecide ngayo ngabona ukuthi no lo ndvunankulu asenda nje atawuchubeka emaswati adlela utsaka kunebantwana abasukela emakhaya abatofuna umsebenzi kumathapha bafike bafunza bugwaba bane lapha kumathapha ngenxa ye frustration so inhlitiyo yami ibuka labantu bafunze kubhema because bazama ukuthi distress iyonakalephi uhulumende wakithi akasi people driven so kwaseChina ngwadi mina ngathi lokuphusha mina ukuthi hey live lakithi inkosi yawuhlala ithukwa ingathi lutho as long as lo ndvunankulu lo angasi controlled by the people so kwaseChina asikwati sathi naku lesikubonile le ukuthi sinebantwana nje labahleti labangasebenzi baqualify babodokotela babonesi babothisha ukuthi imisebenzi ngicabanga ukuthi ngicela kusho ukuthi can you show us a country where lo mbono lolushoko usebenza khona where people abafundzile khona kungekho lohlelo emakhaya asenguside la kusebenza khona lokho okay kunje babe i-unemployment rate yaseSwatini is 47%. I-unemployment rate yaseCyprus I think it's 9%. Akhuluma lutho kuwe lokho. Then it's in comparative analysis with some African countries. Like what? Cyprus ubuke lapha le economy yethu ifana nakhona. Okay, angithi la sibona khona ukuthi kuyavuta la kubhoboke khona. Singavali ngoba nakamakhelwane kubhobokile. That's what lenzama kungitshela khona. Mina okay angiphinzi nithini kimi. Nemakulo comparison nithi la konakele khona singalungisi ngoba eAfrica nakuphi kuphi konakele. No, ngicela kuthatha lo munye la. Njalo impostor. Uthi ngicela ngena I don't get you. I'm straight. Ngizakhuluma naba. Oh, okay. Ngicela ngama ngestraight bongozi. Ngoba kufuna sida. Ngiyathi nami ngishaya mnguni. Makawukawu you are a man. I salute you Qhubeka our peripet. Or Qhubeka our country will never be the same. Thank you. Yes, ngifunze njani ke? Uyathi Nduleni ngicela ukufunzela ama message
ngicela ukuthi afundwe kimi noma ke siwafunze kanye silaso walanzelisi no lamanye akhona kune problem fusenyele lapha angathi engiyibona ibhetri man ayinane ibhetri Mnguni bantu ngicelile ngathi ngeke ngithathe incingo bonkosi bashaya manje angikhona la kwafunza ama messages sidingela kungene incingo bangwane senenda inkinga yathi uMnguni azangisole ukuthi ama message ngaphatha njani kanti nine nansi ngiyitholile i message lekhuluma kahle ngeMnguni iphinde inyamala but ngicela kuve ngifunza liverse man Ntuli nyalo yes uyangivumela Apostle sakhankasa khethwa amakhanya khuluma kahle Love King needed elected MPM angathi lapha Mnguni awufunda uthi impostoli sakhankasa khethwa amakhanya khuluma kahle Love King need elected prime minister bathi bacela Ndunankulu lokhethiwe bona yena sonzeta ngicela ukuthi nani lo muholo ngikulo nje siqale nini ngole kuwe imiholo umuholo wethu wesibili ngilokubuyiselwa phela baba 5 years umuholo niwona njalo ngenyanga ngicela kwenze njalo ngenyanga lo sokubona ukuthi labantu abaleka baphinze babhadale mina lo bashophelile awubakele lo muholo le awubaveli bantu makhaya lo uthi nyala babhadale malunga eParliament uhulumende akubona uyaganga makhaya uyaganga makhaya ndabona ngabasebenza lo ndawo esaknazana ndakuthala lapho asiqhubeke Ntuleni ungathi bomakhanya nayi lapha iqonzana bomakhanya bakhonyiswa ukuthi bona bathola imali ekwelapheni they don't care about public interest lona ngikhulumela ukucabanga ukuthi sithwala simema abantu bagula bathandazele ukuthi bavuke vele abantu yilona ukucabanga kwakhe nakakwathi ukuthi kunjani uyathi ngicela kubuta kunye Ntuleni uma ngabe ngibute ngifuna nje kubuta umpostoli impostoli kule nkulumo yalo ukuthi sive sithi ngaNdunankulu lesimkhethile ngifuna kuba personal kuwe nyalo straight nje sive siyakhuluma le ngisivile mhlawumbe wena kwasiva sifuna sicela Ndunankulu umkhethile wena uthini uthi uvumelana namakhanya ukuthi akusiyo lokho okay kuloko Ntuleni malengakusho ngathi i-approach ayikhanza engakabi right kwesibili okay man uyangilahlekela baba mina ngisafuna nga-agree and not agree angisakhulumi ngetizathu ngithi nje mina la sina two ideologies bantu bacela Ndunankulu labathi khethele yena uthi makhanya ngoba straight makhanya uthi makhanya akulungi lokuthi Ndunankulu bantu bathi khethele ngithi ke kuwe babe ake singakhulumi lokunene give me I've got the feeling that believe let's say I don't believe that's the right way to go. Okay, baba ngiyabonga bengifuna kuva lokho baba. So because of many reasons. Ngiyeva baba, ngingakho nje ngithe ngisafuna le nhloko ukuthi ume ngakuphi. So wena ume namakhanya kuloko. No, the game is not the right way to go. I believe that it is the right way. Nayi ngenye. Akufunze mina, akufunze umpostoli, ngingafunzi mina, akufunze jonke. Lapha bathi cha be neutral, umhlonishwa siphofana nokhuluma iqiniso. Bathi mina ngisi neutral. Uyabona ngesimase ukuthi yathi sikwente kanjani lapha eMnguni ngicela explain kubantu ukhulumile umfundisi bobafundisi bobabili ngababuta imibuzo umfundisi bamakhanya ngumfundisi naye loya kanjalo ngababuta imibuzo baphendula kwafika esigabeni sekuthi ngifike ngibute umhlonishwa wakhala sithi nangibuta umhlonishwa sesiya arguisha sinenayo on a number of issues enkansi akusiyo lokubi lokho besikhuluma economics ne politics sikhuluma nge-appealing to emotions lapha abantu bakhanza ukuthi abekungafanele ngibute eMnguni lapho phela ngibeke kahle lokho angivela usihostile ngikhiphe eMnguni kule nkinga ngiyakhipha ngoba nje asengesaba ukuthi uthini ngoba nangithi ngiyakubudisisa ngoba solo nayo ngagculiseki mina eMnguni I'm only a journalist so ngifuna khona and futhi wena Mnguni inhlanhla yami benayo experience yakubona ama changes uyabona la Mnguni ndakubekisela kulama regime changes because lokho la Mnguni babamba bagcina seke regime change eventually nangibuka because as far as I'm concerned nalesima ukubuka nangibuka yes ngoba it's my own opinion not yours nangibona Mnguni if uchinge regime akubi mnanzi I'm opposed to regime change ngisho but naturally namnguni sinana sivumelene ukuthi indlela mbamba ihamba kalobamba noma ihamba mathapha wavuma nawe ukuthi vele asikakhulumi ngeregime change ngiyaphela mama ndvule ngicela bengisho kona ngilapho ke la sifike sihlukane khona wena uthi tekimi loku yi constitutional monarchy yes so constitutional monarchy na regime change into yinye okay what is the meaning of a regime
Angafuna sikuklishe. Yes. Mina i-definition yami uthi indlela yembuso. Yes. Masakhuluma nga-regime. Now change over from constitutional monarchy to It's political executive. reform. Lesikhuluma ngako thina is not regime change, is political reform. Ngicela nje clear, thina asikhulumi nga-regime change, sikhuluma nga-political reform. Lo ngaqali namhla lokuqala kuBuchopho wayendunene, wayelungeni leParliament. Lese sithi ngaphansi kwalolu hlaka labantu baqhubeke bakhethwe lesiphofwaneni bakhethe eMayiwane labo Buchopho. It's still consistent kuyafana, but nalo office leli critical nalo alikhethwe. So asishintshe regime ukuthi sesiyakuphi kuphi no. It's just political change, not regime change. Okay, it's dictionary meaning it's a government, especially an authoritarian one, which means ideological opponents of the regime. So lapha there is no opponent. It's just an upgrade. Lala sikhona khona nje it's an upgrade. Ngiyabonga kakhulu Mnguni. Empeleni mina bengizama ukuchaza indzaba lapha ukuthi sengikubonile. I've been part of it as a journalist. Ngiyakubekisela nje nga-reporter eZambia. On the same thing empeleni nabo kakhulu behamba kakhulu bafundile. Waphuma Kenneth Kaunda kuthiwa kulanjiwe, same thing actually, kulanjiwe kugijima abantu embili. In politics kunjalo. Kugijima abantu embili. Wasinamtshintsha wangena Chiluba, wangena waba worse off. No. Ngizobona la beka solo akhuluma ukuthi ukabi Kenneth Kaunda bajeka basukabi lobanyana lokusho abantu abajengayo nje Mnguni bangathi nasekunjinjwe lo prime minister akafakiwe lapha sekuphetha bajike basukelela kwabona yabo manje tiwelile one that as a country. Okay, thina Ntuleni asifuni ukuthuswa ukuthi mase nimkhetha prime minister ndawujinga nitsukabi. Ukukhetha prime minister yinto letawenda ukuthi iauthority yelive ingethukeki. Yinto letawenda ukuthi sive si-own up ema-failures ahulumende. Lesiphofwaneni nje ngangenti kona abasole emakhosi. Cela ubambe kancane Ntuleni. But isola bona ukuthi bakhethe kabi. So uma lo ndunankulu sakhethwe ngibo angadelive. Thina sifuna ukuthi bantu bathi sole bona ngahulumende ngoba bekwe ngibo. Bangasole ema-authorities. So leyo every politics uhlala kungumgico but anisufaka abantu abadzala ekhathi. Cha vele mhlambe vele asikweshe khona lapha. Asikweshe abantu abadzala bobabe ngishusha isikhathi manje nginalama messages lapha. But bengicela Ntuleni ukuthi ngike ngisherishele abantu abadzala okuncane. Kulungile Mnguni. Labe kufuna ama messages la. Impostolo asafunza ama message babe mama. Bawucondisa kuwe because wangithandazela. Wangitshela some prophetic words uma usesengwane park. I took you very seriously. Ngatestify ebandleni ukuthi bengichamuke na sport yohlabela. Kanzi umpostoli bola correctional banginika iprofessor ngathi ke baba ungasilimati thina njengebantu lesesaba sihlonipha lugcobo olubekwe uNkulunkulu kuwe ngoshiswa yini liBhayibheli mafunza incwadi yamaHubo 34 verse 18 lithi iBhayibheli Proverbs 31 verse 8 speak up for those who cannot speak for themselves khulumela nabo labangeke bathi khulumela fight for the rights of all the destitute hamba uyewulwela emalungelo anathi atinzanzana lokwendiwa ngithi masithi bantu sebacela ndonankulu ngoba uhulumende angadelive besibheke thina kukuvu plaster hulumende iposition lethathwa nguNkulunkulu etintweni letinjengaleti kusiyiposition yahulumende iposition yabantu bakhe uma sitawubuka incwadi yaMikha 6 verse 10 uye ku verse 13 uthi uNkulunkulu laba labasemandleni laba lasebanjingile ngiyacansuka ngabo bathi injingise ngekuphakamisa dikali bathi injingise ngekubutha kunaba labaphuyile uthi ngako ke la verse 13 uthi ke ngako sengicalile sengiyanibulisa God is angry uma umuntu wakhe lo lephansi lonyathelekile angameleleki kulabasemandleni God is not here to defend lolu langenhla God is always
defending the defenseless. Ndothi kuwe baba. Yabona lapha sesiyashumayela. No, I have a special message from a prophet. This one is my prophet. Une problem nje walile kuthi akhiphe prophecy bakhanya wena so prophet ake. No, I'm prophet baba. Aka prophet yena bekafuna ukungitshela kusasa. Bekafuna ukungitshela kusasa. 19 verse 10 umfundzele ngokuthi. Okay, ndakufundzela. Ngibheke babe nakhona ngisilalela ke impostoli. Mina ngimncane kunawe. On anointing office, you are my senior. You are my father. I'm giving you a concern labantu abanayo bani. Uma nje bantu sebaqala kwethuka ingceko. Usho ukuthi ingceko seyisuke eTuku yayodlala egroundini lebantu labaphansi. Kanti ingceko ingathatha nje iposition yayo. Le clean ngeke ithuke bantu. Ndo advise abantu. My advice could be wrong. Like underline. My advice could be wrong. Yes, but so fakele mnguni. Awufunza verse lemfundisi ngayo. Yalifunza. Okay, ngafundele njengada. But bengicela i-reception yabantu empostoli. Mana sesiyalahleka completely nyalo sokungena enkonzo. Bese ngithiwa summarize abantu. Ngifuna ukusummarize vele nyalo sengifuna kubaleka impostoli kafisha. Nambe sengisummarize. Na impostoli sofunza iBhayibheli. Okay, na. Ngeke lafunza lomthatha. Okay, mina seyikhuphe la sokuthetha uhlelo lami mnguni. Akamnikete lo mthatha. lapho nsi okuyo yonke summary ngiyakholwa kakhulu level lakho. Yes, but Okay, different topics. I don't believe relevant to those in leadership. okay. Mawukhuluma ngalele khuluma ngebantu labayi leadership. Like 1 Timothy chapter 2 verse 1. Manje ke babe uthi lele ngilifunze leli speak for those man ngifuna kuva kahle. Ngisho leadership. No, I'm not speaking about leadership. Okay. Ngithi mina the Bible on Proverbs 31 verse 8 uthi uNkulunkulu speak up for those who cannot speak for themselves. I hear that. Fight for the rights of all the destitute. I'm not talking about leadership and whatever. Ngithi wena njengempostoli thatha iposition ngiyacela on my view. Thatha iposition yaNkulunkulu. Ngibekisile the cries of the people. Kuthi bantu bede imisebenzi. Maphilisi esibhedlela kude. Bantu babuya ko graduate abaspende 1,000 kude imisebenzi imigwaqo ayikho. Bekumukelwa kudla. Bantu scientifically labede kudla bang 700,000. Kodwa ngesibani kudla lokukhishiwe ku 300,000. Lo 200,000 mabe laba bang 200 baqashiwe. Lo 200 udlani bapi bafundisi labantu awusukuma bathi uhulumende it is not it. Asisho kusaba utoya. They must just say sweetly one word. Our government, they are not doing it right. Sikhuluma indzaba yaThabani. Thabani ngeke ngisayicela phansi ukuthi lo mfana ufe kanjani. Kwaba nebudlapha lokungenzeka kugcina kuphuma indzaba takhona. But impostoli. I get that. Ngithi ke mina ungako ngidawucela kuwe babe. Hayi ngani for the grace that you are carrying. The strength of I've seen you raising bantu from wheelchairs. Okay. Ngiyiphelele lena. Impostoli ngiyacela ngosamngento phole enkulu yendzaba lena seyiyadegenerate into something else completely different. Sikhuluma lenye indzaba la. Nqese impostoli ngiyacela Nkosi yami. Ngiyacela Nkosi yami nabayithi ngicela kuyivala nje completely ngimshemeni la. Xa singangeni kuyo kakhulu ngicela sasasa lithuba bekunene sale siyangase kuvalele sent incingo ema WhatsApp mane ngakhulu mane angikhona ukuwafunza mnguni nemalo wanyana ngesimase ukuthi empeleni akhona vele mnguni lamanye lakhuluma kahle nangawe akhona la shaya mina ayithuka kwamina akhona futhi la ngidumisako kwehlukene nje bantu ke mnguni ngeke bathini khona la ngidumisako khona laba njalo labakhuluma labakuthandzako ngabo babe emakhanya kanjalo so kuyafanana babe emakhanya ngicela salithatha lithuba lekuvalelisa ngathi bofuna sikufunze livesi bakafundzela Genesis 19 lengakusho uqinisile vele emagawubhali bekhuluma uthi umsebenzi akangaba kepha-ke mina ngithi umsebenzi udokotela babaholela kakhulu lapha eParliament abagiyele imali bakhe imisebenzi yande imali engalo bayiholayo ngawapheka umsebenzi lakangaba yiyo le mali lena wakho umsebenzi emakhaya lenazaneni uphinde vele ukuthi umsebenzi kumele uthathe imali yonke uyiholele imisebenzi yabakhulu lamamember aseParliament yebanyala ngulowo njena ke ngibona vele ukuthi umsebenzi athathe le mali aseParliament uyiholele kwaje sasa 1.6 billion so maParliament kwakho le misebenzi yalabantu batokole laba baseParliament bathumele le mali kwakho le misebenzi bakuvumele nayo
Ngiyabonga nabafana kahle bantwana. Impostoli. Sibonge Mfuleni. Lengakusho our stand, my stand. In fact, i-ministry lengipilivela ukuthi yabo bonke labakholwako. Now funza 1 Timothy chapter 2 verse 1 and 2. Kukhulunywa ngalokuthi la inkonzo lemiselwe bazalwane. We change things in prayer. We need to pray for those in authority. Sine sitinjinja tindvo ngemkhuleko. Now tinjinja tindvo ngemkhuleko. Kusukuma umuntu athi kuthi empilweni yami this is the way. Singakangena emgwaqweni, singakatoyitoyi, singakakwendi konke lokho. That is the way libandla len operator kilo. Tisebenza tinjinja tindvo ngokuthi toyitoya. Emasontsha anjinja tindvo ngokusebenzisa tikhali. But bazalwane bona indzawo yabo la they change things. It is not by strike, not by toyitoya. Futhi nekukhuluma lokuningi akunjinje tindvo. Ngoba tindvo tinjinjwa ngubani ngokuthi sithatha indzawo yethu lo 1 Timothy chapter 2 verse 1 and 2 ukhuluma ngemkhuleko udefine abantu labamele bakhulekelwe kubalwa emakhosi kubalwa ukuthi kunxusa nekukhuleka kwendele abantu bonke naba bayabana ukuze nithi khona kuhlala ngani ngokuthula uma kude kuthula kusho ukuthi kunento lesuka ilake le lake kago ukuthi thina njengelibandla we are to blame, we have not done our part. Our part akusiko ngena emgwaqweni, our part kuyaNkulunkulu sithi God ngwelo dale abantu ngwelo lo bantu basesandleni sakho ngwelo tsenza tinhlitiyo tebantu, and when we do our part before God there will be change. Siyabonga kakhulu Mpostoli, ngiyacela uvalelise mhlawumbe. Ngicela kuvalelisa Ntoleni, ngibonga namagama ababe lathi bazalwane kufuna babe semthandazweni kude siphile ngokuthula, kufuna uku-analyze umuntu ukuthi uthandazela ukuthini, uthandazela ukuthi babe semagunyeni ngendlela econzile. Bese ngicela ngithi ngiyacela libandla laNkulunkulu lende two things. One, ngicela lihlale emthandazweni njengoba umpostoli asho. Two, alathi ukuthi lempi le ilwiwa njani. Ngilobekisa eMahebheru makatawudla iJericho kwakunesikhathi sokuthi bathandaze, kwakunesikhathi sokuthi bamache across the walls of Jericho ukuze tikhamblishe. So if we fight different battles in different ways, ngiyavumana impostoli ukuze abahambe bathandaze, kodwa sebathandazile aba-exercise emagunya labawanikwe ngumthetho ukuthi uma ucomplaina ngekuthiwe kumatch awusiko wrong. So may the church, may the people of goodwill, may the people who love this country stand up. Makubita bawukhuluma, makubita angisho imatch nilobulawa amafastela, ngisho lokuhamba kanye kanye nende liphimbuleni libe solid. I hate to have a church that is silent. Kube bantu baNkulunkulu bahlukubetheka. Ngibona kakhulu kuba khona babemamba egameni laJesu. Nalento political change ayisiya magawugawu. Yinto yesive semaswati. Siyanithanza kakhulu. Inombolo yami ngicela uyisho Mvuleni 76030198. Kana ku Facebook ngikhona, kuna On Gawuzela, bese kuna Eric akuna Mduduzi Gawuzela, bese kuba nalamathambo asengaphila uya apply kuba ilunga lakalamathambo asengaphila ku WhatsApp ngosikhona. Sikhona ukuthi bese siyaqhubeka. Basithandazele ngiyesaba nje Mvuleni njengoba kwethuka. Ngidawubonga mangifika eSiphofaneni ngoba lesibhamu lenginaso sekukhuluma sengasaba ngafika nekhaya nama bathi angihlayele endleleni laba labangaqabangi ngendlela engicabanga ngayo kodwa sengethembe uNkulunkulu. Thank you for my prayers emaswati sisaphila in Jesus name, amen. Ane benkosi lenhle sibonga kakhulu empeleni, nangabe kusho uphocakele none siyaxolisa kakhulu nabe njalo ujabulile sijabule nawe empeleni. Indlela esisebenza ngayo la ukuthi uma ngabe kusho sikhona ngikuva nale ngingakuva umsebenzi wami ukuthi ngibude. Umbuzo wami kakhulu nebenkosi lenhle solo angigagculiseki noko vele ekhulumeni kwethu nayo umnguni esigabeni sekuthi sikhuluma i-economic noma sikhuluma i-politics ngoba sikhalo lesikhona lapha bekunene lakhala ngaso umnguni ukuthi kude i-service delivery la kude uyangiphazamisa kude i-service delivery la kude i-service delivery nebenkosi lenhle kusho ukuthi leyo ndzaba leyo indzaba lengabe idilwa economically idilwa kanjalo futhi ke lokunye lengikhala ngako bangwane ukuthi uma ngabe kusho ukuthi service delivery angeke phela bese siyesuka njenga South Africa nje kukhala ngayo every day kepha
kepha kude ngisho mina ngingamvathi cha asale kujintshwa kususwa president mhlambe sale appointwa ke manje eSouth Africa bakase basho njalo ngoba phela ngilele sikwendawo sinangwa kufuna ukuthi sithine ema-South Africans athi cha just because good service delivery eSouth Africa president must be appointed indaba singadili nale service delivery sikwendeke njani economically ke nebenkosi lenhle i-economics ihamba kanje bangwane nangathatha ama problems esinawo la kangwane uwathathe uye eMozambique uye eSouth Africa afanana economy yonke ipass everywhere ema-decisions ke nebenkosi lenhle lentiwako entiwa uvumile nayo umnguni ukuthi ema-decisions entiwa democratically eparliament sekuthi bamanipulate le system which happens everywhere uma ngabe shothi i-majority party vele sonke isikhathi utawungena nje uyikhulukhulumise uthi abavote ivele bang-3/4 batawuvota kube kahle tawuphuma ukhale ngaphandle isebentele ngekhathi eParliament ekuvotwe kube democratic nebenkosi lenhle ngisho njalo nje ke mina nebenkosi lenhle akude ku against kona umnguni nebenkosi lenhle sengisho nami lekuqhamuke khona la loku crop up khona lapha ukuthi thina nemnguni siphambana ukuthi i-service delivery akusolve i-service delivery kuyekelwe ipolitiki ngiloko lengisho lapha ke nebenkosi lenhle e-studio longena asihlanganisela lokuproducer namhla mkhanyisile mabuza nebekunene longena sikhombisa sinika isikhathi enda yonke into kanti kubambisene naye lapha Justice wakadlamini nebenkosi lenhle longena ahlanganise onke ama-guests kanjalo nebenkosi lenhle nema-guests labe khona ekuqaleni elihlelweni lapho make bamthathele khona indzawo nalendzaba leyo nebenkosi lenhle sidayiqhuba ngesimaze ukuthi sikhanze ukuthi umango noma nje mhlambe umphakathi uyadingeka ukuthi ungenela kule ndzaba ngoba ungathi tandla konke kukhomba wona umphakathi bangwane ke lama views lakhulunywe la akusiwe ama views e-channel yeMaswati ngama views emalunga labeka khona la thine simile nje nebenkosi lenhle ukuthi silalela onke eMaswati ukuthi athini njoba isho ingwenyama ukuthi he rules by consensus ngakho ke silalela wonke umuntu lapha nalapha kuzakhuluma bakhona ke bantu abakhulume ukuthi ka Channel S kuyakhethwa kwasuka kwahlala bekunene bekungeke kwenteke lamhla ukuthi ngamlanze umnguni la kubena inkulumo eningi kakhulu lapha ukuthi uqoshiwe magawugawu elihlelweni kwasuka kwahlala kwabanjani njani bekunene akusilo nani liqiniso lelo nangu phela sinaye lapha nginicela bakuvete bakubone uka-Channel S angisemthini awukho-Channel S uka-Channel S nangu umnguni niyambona lapha nebenkosi lenhle kude lwaswamcosha umnguni nebenkosi lenhle that's a story for another day shothi ngiyabuya ngelisonto ntulile noma kanjani ngina shothi vele siyawukhuluma umnguni noma kanjani ngikubonga ke bangwane bonke labasendele ama contributions empeleni labanginike i-constitution maneke le constitution bese seyayisathinzeke indzaba ke bangwane yathabani ngithe angisuyikhulumisa nesimase ukuthi seyisubjudice indzaba sevele seyitekwa ngeke ke thine simsakade bese sesoka siyongena kuyo kanti phela indzaba lekhanya ukuthi seyina corona uyiteka onke malanga ngibonga kakhulu udadewethu nenkululeko kanzinisa lokho kanginikile ema points e-constitution wayibalekela umnguni constitution nebenkosi lenhle wavela wakhosha eceleni le indozana ye-politician bamba le ayidlali kanjani ibone ukuthi itawugileka lapho yakhwesha aqhamuke eceleni lenkosi lenhle khanya awusaphendula ngizekevala nje nyalo usaphendula ukukhuluma nginya umnguni nebenkosi lenhle ngugcebile ntshangase longena lomunye losihlanganisela kohlelo la longena mixer bese ubambisene naye lapha Julisa wakamamba nebenkosi lenhle lohambisa konke lokho ngathi kuyagijima khona lapha bese uba khona nebenkosi lenhle gcina kwamadonsela uba khona lapha siyabonga wakadlamini uba khona Cyril Mbamali bekusisa Nkambule wezile wakakhanya loku profanity equipment yethu khona la bese kuba na Messi Simelane bese kuba na Victor Simelane nebenkosi lenhle kuba na Xolane Mase Simelane ngathi kune bahamba nemnguni uhamba ne team nebenkosi lenhle bomesi bomesi Simelane lapha uyabona ke lapha kushothi nje mina engakusho lapha nebenkosi lenhle ukuthi kuyonakala lapha umnguni sengahamba nabasimelane bodwana kufuna sitoyitoyeni lapha sigijime yonke lendzawo ukuthi phela kufuna umnguni ehlukanise nebenkosi kube newamamba lapha ekhathi senangiphuma lapha ngiyotoyitoya nebenkosi lenhle la Xolani Maseko nebenkosi lenhle ukhona ulapha Muzi Nhleko kanye nebenkosi lenhle nakhanyisile kwamabuza labangibona bakanye nathi lapha elihlelweni ngiyabona nebenkosi lenhle uyangishaya lapha Zandile kwaMpapane
zanda baphana nebenkosi libandla lesinalo lapha endzabeni ukhona la Linda wakashongwe nabo bakhona la kanti ke labanye ama contributions lengwatholile qhamuka kunonhlanhla lelo lapha Thwala loqhamuka nebenkosi lenhle eoffice lethu kaManzini bonke nebenkosi lenhle basibambisile ukuthi lolu hlelo lube ngiyimpumelelo hayi ke nebendlovu yemhlaba noma ngizaveza question waphuza lengizavete umhlaba wehlane kwevela kubele ngibe simunye ngesheya ikabazi lapho uzagitsela phaya kalobamba ngosuku into namphika umthethwa bayawubikela sendofa ukuthi ngani abamkhanze akhuma umhlabathi ngani besuke baqanqabala bayalithithinda abakhanze khona into nami ngayifaka ukuthi lijobo libheke etulu ulugede loyo kubehlane lwasiqeda sililo wasigidza indlovu nasana kuyindlovukazi go indlovukazi mhlekazi mina bamswathi lo mnyama walithuli lokho mabathu enzabe intengwenya wasinaka kwayemva waboseva besemkhulu yadungitela wangena esibane emswati wabuke empuma basawuthilita umthimba wabuke shona basawugogovela lifile kepha umntakandaba ugubuzeka kabili kasathu wayiqedza indzaba yabo magawugawu ethe wena phakathi bube